자, 이제 자, 오늘은 욥기 2장 7절부터 보겠습니다. за хэдүүл өнөөдөр Йов номны 2-р бүлгийн 7-оос хойш үзнэ. 욥기 2장 7절, 8절을 한번 읽어보겠습니다. 사탄이 이에 여호와 앞에서 물러가서 욥을 쳐서 그 발바닥에서 정수리까지 악창이 나게 한지라. 욥이 재 가운데 앉아서 기와 조각을 가져다가 몸을 긁고 있더니 그랬습니다. 7절에 목사님? 7절, 8절, 8절. 2장. 2장 7절 8절이죠. 예. За, Йов 2-ын 7-8-ыг уншиж байна. За, тэгээд Сатан эзний оршуугаас явж Йовыг хөлнийх нь улнаас толгойн орой хүртэл нь төвчшгүй муухай яр хатганд бариулв. Тэрээр үнс нурман дунд сууж байхдаа өөрийгөө маажих гэж варны хэлтэрхий авлаа. 네, 그 7절, 8절을 이해하기 위해서는 지난 시간에 배웠지만은 4절과 5절, 그 6절 말씀을 좀 봐야만 이해가 갈 것 같습니다. 4절 보면은 사탄이 여호와께 대답하여 가로되 가죽으로 가죽을 바꾸오니 사람이 그 모든 소유물로 자기의 생명을 바꾸을지라. 이제 주의 손을 빼서 그의 뼈와 살을 치소서. 그리하시면 정령 대면하여 주를 욕하리이다. 여호와께 사단에게 이르시되 내가 그를 내 손에 붙이노라. 오직 그의 생명은 해하지 말지니라 그랬습니다. За, хэдүүлээ 7-8-ын талаар одоо бодож үзэхдээ дахиж нэг 4-өөс 6 дугаар хэсгийг дахиж нэг харъя. Тэгээ дахиж нэг санахтаа илүү ойлгох хаа гэж бодож байна гэсэн. За, тэгээ 4-өөс 6 дээр Сатан эзэнд хариулан арсыг арсаар тийм ээ өөрт байгаа бүхнээ хүн амьныхаа төлөө өгдөг юм аа. Та одоо мутраа сунгон түүний яс маханд хүрэх аваас тэр яах л бол таны нүрлөө лав хараах биз гэв. Тиймээс эзэн Сатанд тэгвэл харагтун түүнд байгаа бүхэн чиний мэдэлд байна. Гэхдээ түүний амьдрал гараа бүү хүргээрэй гэжээ. 그러니까 사탄이 말하기를 이렇게 욥이 자신의 생명만 안전하기만 하면은 뭐 가축이나 자녀들이 생명을 잃었어도 관계하지 않는다. 그렇기 때문에 그 욥의 몸을 치면은 하나님을 공경하지 않고 하나님을 욕하고 떠날 것이다. 이렇게 말한 겁니다. За, тэгээд Сатан бурхан хандаж хэлсэн те Йовын яг хүүхдүүд ч юм уу эд хөрөнгө ч юм уу тэдэн дээр нь алга болсон байж болно. Гэхдээ яв өөрийнхөө мах цуснд мэдрээд ирэхлээр тэр таныг одоо хараах нь лавтай гэж ингэж хэлж. 그러나 하나님은 욥이 그렇게 하나님을 욕하고 떠날 사람이 아니라는 걸 알기 때문에 사탄에게 그것까지도 허락을 했습니다. Тэгээ бурхны зүгээс болохоор Йовыг мэдчихсэн тийм. Йов бол тэгсэн ч гэсэн эзэн бурхныг буюу бүтээгчийг хараахгүй гэдгийг мэдчихсэн учраас энэ удаадаа бас Сатанд одоо Йовын биед нь хүрэхийг зөвшөөрсөн гэсэн. 그래서 사탄의 손에 욥을 붙였지만은 단 한 가지 그 생명은 해하지 말라고 했습니다. За, тэгээ Сатаныг гарлуу бурхан Йовыг зөвшөөрсөн тийм ээ. Гэхдээ нэг зүйлийн одоо цензур тавьсан нь амьд нь битгий хүрээрэй гэж хэлсэн гэж. 하나님께서 이렇게 욥에게 많은 그 고통 중에서도 죽지 않게 하신 것은 마지막에 이렇게 하나님이 복 주시려는 뜻이 있기 때문입니다. Тэгээ бурхан Йовд одоо зөвшөөрөх ёстой бүх зүйлүүдийг зөвшөөрсөн ч гэсэн түүнийг амьтан нь үлдээсэн шалтгаан нь юу гэхээр эцсийн дүндээ тэрээр бүх зүйлийг даваад гараад ирэх үед буцаага дахин түүнийг өрөөхийн төлөө байсан юм аа. 그러니까 사탄이 이제 하나님의 허락을 받아서 이렇게 이제 욥의 몸을 쳐서 발바닥에서 정수리까지 아주 성한 것이 없이 이 악창이 나게 했습니다. 피부병이 생기게 한 겁니다. За, тэгээ Сатаныг цаашаа харах юм бол хэлсэнтэй Сатан бурхнаас зөвшөөрөл авсан. Тэгээд толгойн орооноос нь хөлийн уул хүртэл нь эрүүл газаргүй болтол нь яранд барилсан гэж хэлж. 욥에게 생긴 이 악창, 즉 피부병은 아주 뭐 가려워서 계속 긁어야 되고 또 얼굴도 이렇게 알아보기 힘들 정도로 이렇게 상했습니다. За, тэгээд энэ Йовд туссан энэ арсны одоо өвчин байгаа шүү дээ. Энэ нь маш их загтандаг учраас за майчхаа сур арга байхгүй. За, тэгээ бүр ингээд эрүүл газар байхгүй гэхлээр чинь нүрийн гэсэн хүн таних аргагүй болсон гэсэн үг юм тий.
얼굴을 알아보기 힘들 정도 상했다는 말이 12절에 나옵니다. 한번 읽어보세요. 12절이요. За тэгээ 12 дугаар ишлэгийг харах юм бол тэрэн дээр бас байж байгаа. Йовын царайг харах юм бол тэгэд алсаас харцаа өргөн түүнийг хараад таниагүй гэж. 이제 눈을 들어서 멀리 보니까 그가 욥인 줄 알기 어렵게 됐다 그랬잖아요. Тэд нэр одоо Йов гэдгийг танд чадахгүй болох хэмжээний тийм айхтар болсон гэсэн үг. 그다음에 3장 24절에 보면은 아주 식욕도 없어서 먹기 전에도 탄식이 나온다고 그랬습니다. За тэгээд 3-ын 24-ыг харах юм бол тэгсэн за гаслаа маань миний хоол хүнс болсон гэсэн идэх хоол одоо Йовд байхгүйсэн гэсэн. 24절 한번 읽어보세요. 나는 먹기 전에 탄식이 나며 나의 앓는 소리는 물이 쏟아지는 것 같구나 그랬습니다. За 34-г унших юм бол гаслаан маань миний хоол хүнс болов. Ёолон минь ус мэт асгарав гэж хэлсэн. 그다음에 또 욥에게 생긴 그 피부병의 그 증상은 6장 11절에 보면은 아주 기력이 다 없어졌다고 그랬습니다. 기력이. За бас Йовын тэр одоо арьсан дээр гарсан тэр зүйлийг одоо бас дахиад нэг ямар байсныг харъя гэвэл хэдүүлээ. Йов 6-гийн 11-ийг харъя. 6-гийн 11 дээр гэсэн. Үлээхийн тулд надад ямар хүч байгаа вэ? Миний төгсгөл ямар болоод би тэсэх ёстой билээ гэв. 내가 무슨 기력이 있관데 기다리겠느냐 그랬잖아요. 기력이 다 없어졌습니다. 그 다음에는 Тэр хүч ингээ байхгүй болгож ирсэн тэр хүч нь Йовыг 욥에게 생긴 그 피부병의 증상 또 7장 5절에 보면은 아주 거기에 종기와 구더기가 생겼다고 그랬습니다. За бас 7-гийн 5 дээр харах юм бол би махбод минь өт ба тоосоор хүчигдаадаг. Арьс минь эвэршиж хагарнам гэж хэлсэн. 7장 5절을 보면은 내 살에는 구더기와 흑조각이 의복처럼 입혔고 내 가죽은 합창되었다가 터지는구나 그랬습니다. Одоо би махбодных нь арьсныхан тэр өвчний талаар ярьдаг. Тэрэнд болохоор чинь бүр ингээ өтөөд тоос болоод тэгээ эвэршээд хагарч исэн гэж. 얼마나 참 그 피부병이 심하면은 구더기와 흑조각이 옷처럼 입혀져 있고 또 그 합창되었다 터지고 뭐 이런 증상이 나타난 것입니다. За ингээ хэдүүлээ бодох юм бол тэрэн дээр өтөх хэмжээний бүр ингээд одоо бохор ороод арьс юу тоос шороо ороод эвэршээ тэр ингээ хагараад тэр чинь ямар айхтар. 그 다음에 9장 18절에 보면요. 숨을 Бас 쉬지 9-ийн 못한다. 18-ыг харуул. 9장 18절에 9-ийн 18-ыг харах юм бол юу гэсэлэр амьсгаа авахд ч гэсэндээ хэцүү ус. 나로 숨을 쉬지 못하게 하시며 괴로움으로 내게 채우는구나 그랬습니다. тэрээр юу гэсэлэр 9-ийн 18 дээр тэрээр амьсгаа авахыг ч надад зөвшөөрөлгүй харин уйг ашуугаар намайг дүүргэдэг гэж хэлсэн. 그 다음에는요, 16장 16절을 보면은 거기는 아주 눈꺼풀에 죽음이 그늘이 있다고 그랬습니다. 16장 16절. Бас 16-гийн 16-ыг харах юм бол энэ дээр үсгэлэр уйлснаас болоод нүүр нь улайж зовхинд минь үхлийн харанхуй татваа гэж хэлсэн. 내 얼굴은 울음으로 붉었고 내 눈꺼풀에는 죽음의 그늘이 있구나 그랬습니다. За 16-гийн 16 дээр тэгсэн тийм уйлснаас болоод нүүр нь ингээ улайцсан зовхинд нь үхлийн харанхуй татсан байсан гэж хэлсэн. 그다음에 19장 20절에 보면은 여기는 몸이 아주 바싹 말랐다고 그랬습니다. За бас 19-ийн 20 дугаар ишлэлийг харах юм бол тэн дээр үсгэлэр би энэ маш их нөгөө нэг одоо турсан гэж хэлсэн эцсэн. 내 피부와 살이 뼈에 붙었고 남은 것은 겨우 이꺼풀 뿐이로구나 그랬죠. Энэ дээр үсгэлэр ясмин арьс махтайгаа наалдаж би шүднийхээ буйлтай л үлджээ гэж хэлсэн. 욥에게 생긴 지금 피부병의 그 현상을 말하는 겁니다. За энэ дээр ингээ эдгээрийг харах юм бол энэ нөгөө Йов дээр бууж ирсэн тэр өвчлөлөө арьсны өвчнүүдийн ингээд одоо үйл явцууд нь ингэж өрнөжсэн гэдгийг харж байна нийтлэл. 그 다음에 또 한 가지는 30장 30절에 보면은 여기는 내 가죽이 검어져서 아주 벗겨졌다고 그랬습니다. За бас 30 дугаар бүлгийн 30-ыг харах юм бол тэрэн дээр юу байгаа гэхээр
За арьс нь ингээ хууларсан талаар гарч ирж. 이게 피부가 에, 검어지고 또 벗겨지고 또 열이 있다고 그랬습니다. 열기로 해 탔구나 그랬잖아요. 열기가 있다고 그랬습니다. За энэ дээр 30-30-ыг харах юм бол арьс нь харлаад, хуулраад тэгээд бүр өсгөр халуурж исэн гэдгийг хэлж өгч. 자, 이렇게 그 사탄이 욥을 쳐서 피부병이 생기게 했는데 그 피부병이 생긴 그 현상이 무려 몇 가지 하면 10가지 한번 다시 정리해 볼게요. 10가지. За тэгээд хэдүүлээ харах юм бол Йов дээр ингээд бууж ирсэн сатан Йовыг зогсон тэр цогтолтоос болоод үүдсэн тэр өвчлөлүүд байгаа шүү дээ. Тэн дээр ингээ 14 л байгаа гэж аахгүй 14 төрлийн ингээд одоо шинж байгаа гэж аахгүй тэрийг хэллээ дахиад харъя. 자, 첫째는 12절에 아까 그 악창이 7절에 악창이 생겼다는 거예요. 이장 7절. 2장 7절. 악창이 За 났다. нэгдүгээр нь болохоор 2-ын 7 дээр байж байгаа. 2-ын 7 дээр энэ дэр юу вэ гэнгүүт чинь 욥에게 생긴 피부병이 지금 증상을 말하는 거예요. 아까 10가지라고 했잖아요. 첫째는 악창이 생겼다. За нэгдүгээр нь хатаг гарсан гэсэн. 둘째는 8절에 2장 8절에 보면 아주 가려워서 긁어야 된다. 가려워서 За 긁어. 2-ын 8 дээр 2 дахь нь болохоор 2-ын 8 дээр байсан. Тэр нь загтанжсэн гэсэн. 셋째는 12절에 얼굴이 상해서 알아보기 힘들 정도다. За 2-ын 3 дахь нь болохоор 2-ын 12 дээр байж байгаа. Царай танигдахгүй болсон гэсэн. 네 번째는 3장 24절에 보면은 그 식욕이 없어서 먹기 전에도 탄식이 나온다는 겁니다. За тэгээд дөрөвт нь болохоор чинь 3-ын 24 дээр байж байгаа. Идэх юм байхгүйсэн. 다섯 번째는 6장 11절에 보면은 기력이 없다는 거예요. За дараад нь 6-гийн 11 дээр харах юм бол хүч байхгүй болсон гэсэн. 그다음 여섯 번째는 7장 5절에 보니까 종기에 구더기가 생겼다. За тэгээд дараад нь 7-гийн 6-т нь болохоор 7-гийн 5 дээр байгаа гэсэн үг байхгүй юу? 7-гийн 5 дээр харах юм бол өттэй болцсон байсан. өтсөн. 일곱째는 9장 18절에 숨을 쉬지 못할 정도다. За 7-т нь болохоор 9-ийн 18 дээр байж байгаа. Амьсгалж чадахгүй байсан гэсэн. 여덟 번째는 16장 16절에 눈꺼풀에는 죽음의 그늘이 있다. За 8-т нь болохоор чинь 16-гийн 16 дээр байж байгаа. Нүднийхэн зовхонд харалсан байсан гэсэн. Үхлийн харалсан. 그다음에 아홉 번째는 19장 20절에 몸이 아주 바싹 말랐다는 것입니다. За тэгээ 9 дэх нь болохоор Йов 19-20 дээр байж байгаа. Бүр ингээд турж ицсэн гэсэн. 열 번째는 30장 30절에 보니까 피부가 검어지고 벗겨지고 열이 있다는 것입니다. За харин 10 дахь нь харах юм бол 30 30 дээр байж байгаа. Арьс нь харлаад, урагдаа, хуулраад тэгээд халуурсан гэж. 이런 증상이 있으니까 얼마나 그 고통이 심하겠는가 한번 상상을 해보십시오. За энэ дээр ингээд хэдүүлээ харах юм бол тийм ээ энэ одоо шинж тэмдгүүд илэрхлээр чинь хүний бие хэрхэн одоо тайван байх вэ? Хэр их шаналх вэ гэдэг эндээс илээ дор бодож үзэж болно. 그게 이런 심한 고통을 욥에게 준 것은 누가 이렇게 욥에게 이런 고통을 줬죠? Энэ их ийм шаналлыг тэг хэн өгсөн бэлээ Йовд? 이제 실제로 고통을 준 것은 사탄입니다. Яг ингээд яг бодтоор тэг зовлон өгсөн нь бол сатан. 그러나 하나님께서는 그걸 통해서 욥을 연단시켜서 유익하게 하시고 마침내 복 주시려는 것입니다. Гэхдээ харин дараад нь харах юм бол илүү цаашаа нийтлээ жоохон холоор харах юм бол яаж вэ гэхээр эзэн бурхан Йовыг энэ бүхний дараа түүнд одоо ёроолыг өгөхөд бэлдсэн байсан гэсэн тийм. 그 8절 말씀에도 보면 욥이 재 가운데 앉아서 기와 조각을 가져다가 몸을 긁고 있더니 그랬잖아요. За 2-ын 8 дээр харах юм бол тэгсэнтэй Йов майчхийн тулд ваарныг хэлтрэхийг авлаа гэсэн. 이 재에 앉았다는 것은 이 악창이 자꾸만 터져서 물이 흐르니까 그래서 이제 그 재를 아마
발라서 흐르지 못하도록 그렇게 하려는 그런 것 같습니다. За тэгээ энэ дээр харах юм бол Йов 2:8 дээр харах нь үндсэн дээр суусан баг. Үндэс нурман дээр суусан гэж хэлж байна. Тэгээ магадгүй тэрээр одоо хэдүүлээ сая ингээд шинж тэмдгүүдийг харах юм бол тэр арьсанд хаграад ингэж байна. Хаграад нэг шүүс хараад байна шүү дээ. Тэгэхээр тэрэн дээр магадгүй тэрнийг жоохон зөөлөхийн тулд тийм юм дээр суусан бахаа гэж би харж байгаа. 또 기와 조각을 가져다 몸을 긁었다겠는데 이 기와 조각으로 몸을 긁은 걸 보면은 이제 손이 미처 닿지 않는 부분을 기와 조각을 갖다가 이렇게 긁은 것 같습니다. За тэгээ бас энэ дээр 2:8 дээр хэлсэн те өөрийгөө майчих гэж варныг хэлтэрхий авсан гэсэн. Варныг хэлтэрхий авсныг бодоход тэрээр магадгүй нэг гар хүрэхгүй газруудаа те майчихын тулд варныг хэлтэрхий авсан болов уу гэж бодож байна. 이 사람 손이 잘 안 닿는 부분이 어디죠? За хүний ингээ гар харыг хүрэхгүй майж хүрэхгүй газар чи ямар газар байдаг лээ? 보통 사람 손이 잘 안 닿는 부분이 등이잖아요, 등. 그죠? 등, тэ нуруу те. 그래서 등을 긁으려면 이렇게 뭘 나무떼기나 뭐 이렇게 긁는데 Тэгээ тусгай энэ нуруу майжч байдаг шүү дээ гар хүрдэггүй учраас модоор. 우리나라에 보면 효자손이라고 있는데 혹시 알아요? 효자손? 등 긁는 이렇게 이만한 그 나무 조그만 거 나무로 생긴 거. 긁는 거 있는데 네네네. 이해 안 다니까. 근데 Солонгост тусгай энэ гар майж нуруу майждаг жижиг байш юу байдаг гар. 이게 아마 욥도 그 등에도 이런 피부병이 생긴 것 같아요. 그러니까 그걸 기와 조각으로 이렇게 긁은 것입니다. За тэгээ Йов ч гэсэндээ бас нуруунд дээр нь ялгаагүй гарсан бол тэ тэрнийг майжахын тулд ингээ варны хэлтэрхий хайсан гэж. 이 정도로 그 심한 증상이 있으면 보통 사람 같으면 아마 견디기가 아마 힘들 것입니다. Тэгээ магадгүй одоо яг энэ Йов тулгарсан шиг ийм асуудлаад өөр хүмүүс тулгарвал яах вэ? Тэгээ давж гарахад ямар байх вэ? 그리고 이런 아마 증상이 생기면은 보통 사람 같으면은 아마도 감사는 고사하고 하나님을 원망할 것입니다. Тэгээ магадгүй юунд талархах байтугай те жирийн хүмүүс тэрвээ ийм юм тохиолдох юм бол талархах байтугай эцэргээр нь те 내가 하나님을 이렇게 잘 섬긴다고 하는데 왜 이런 고통을 тэг 주십니까? гомдлох байх. 그러면서 원망하기가 쉽다는 거예요. Тэгээ магадгүй те эсвэл талархах бүгд те би яахаараа гэж юм ингэж эхэлж магадгүй те. 그런데 욥은 그런 심한 고통 가운데 있으면서도 어리석게 하나님을 원망하지 않았다는 것입니다. Гэтэ харин Йовоос сурах зүйл нь болохоор тэрээр ийм хэцүү байдалд байсан ч гэсэндээ тэрээр Бурхан руу хандаж гомдлоогүй гэж хэлсэн. 근데 하나님께서 하시는 일은 모두가 다 선이고 또 우리에게 유익하기 때문에 주시는 줄로 믿었기 때문에 그런 신앙이 나온 것입니다. За тэгэхээр Йов магадгүй те ийм байдал байсан ч гэсэндээ эзэн Бурхан бол тэр төгс тэр бол бүтээгч гэсэн ийм итгэл тэнд байсан гэдгийг эндээс харж байна. 그러니까 하나님이 주시는 것은 모든 것이 다 은혜다 이렇게 믿어야 그런 신앙이 나올 수 있는 것입니다. Тэгээ Бурханы өгсөн Йов гэсэн итгэлийг харах юм бол өгсөн зүйлүүд бүгд эзнээс ирсэн ивэл штэ гэдэг гэсэн ийм итгэл байгаа гэдэг байсан учраас те түүнээс нэг талархал гарч байгаа гэсэн гомдол гарахгүй. 보통 일반 사람들이 생각할 때는 좋은 일을 만날 때는 하나님의 은혜라고 생각하는데 뭐 이런 어려운 시련이나 이런 어려운 문제를 만나면은 그건 하나님의 은혜로 생각하지 않을 수가 있습니다. Тэгээ хүмүүс яадаг гэхээр сайн зүйл тохиолдоход энэ бол ерөөл энэ бол ивэл гэж хүлээж авдаг. Эсрэгээр нь саар зүйл болоод ирэх юм бол тэгж хүлээж авахгүй тохиол байх гэдэг. 그러나 어떠한 환경에서도 모든 것이 다 하나님이 나에게 은혜로 주신 것이다 그렇게 믿어야 이것이 참된 신앙이라는 겁니다. За гэхдээ ямар ч нөхцөл байдалд байсан нөхцөл байдлаас үл хамааран эзнээс өгөгдөж байгаа ерөөлөнд нь талархдаг хүнд нь талархаж байгаа гэвэл энэ бол жинхэнэ итгэлийг гэдэг бид нэг санаж болно. 욥이 이런 견딜 수 없는 이런 큰 고통을 당하고 있지만은 그래도 하나님께서 나에게 영적으로 유익을 주기 위해서 이런 시련을 당하게 하신 줄로 믿은 것입니다. Тэгээ йогийн хувьд болохоор чинь ямар ч ингээд нөгөө бодит байдлыг харуул боломжгүй юм шиг боловч гэсэн ч тэрээр сүнсэн дотроо ажиллагаа гэлээж гисэндээ энэ нь тодорхой хэмжээний эзэн сайн тал байгаа гэдэгт итгэжсэн гэдгийг харж байна те. 그래서 이런 시험이 올 때는 어떤 자세를 가져야 되냐면은 야고보서 1장 12절 말씀처럼
잘 참아야 됩니다. 1장 12절 말씀이죠. тэгэхээр бид 야고보 нар 1장 ч гэсэн 12절. 네. 네. За тэгэхээр бид нар ч гэсэндээ ямар нэгэн байдал дотор орохдоо ямар бие хэрхэн авч явах ёстой вэ гэнгүүт Яаков номны 1:12 дээр хэлж байгаачлан бие авч явах нь их зохистой. 네, 야고보서 1장 12절 한번 찾아서 읽어보겠습니다. Тэгэхээр Яаков номны 1:12-ыг хамт уншицгаая. 네, 시험을 참는 자는 복이 있도다. 이것에 옳다 인정하심을 받은 후에 주께서 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 생명의 면류관을 얻을 것임이니라. За сорилтыг төсвөрлөдөг хүн ерөөлтэйе. Учир нь тэр шалгуулчхад өөрийг нь хайрлагсдад эзний амласан амийн тэтмийг хүлээн авна. 아멘. 네, 시험이 올 때는 주께서 인정하실 때까지 잘 참아야 된다는 것입니다. Биднэрт ямар нэгэн байдлаар тэр сорилтууд тань дээр ирлээ гэхэд эзэн тэр таныг хүлээн зөвшөөрөх хүртэл нь тэрийг хүлээн одоо таныг ингээд за болж байна гэх хүртэл нь та төвчих хэрэгтэй. 그래서 그 시험을 잘 믿음으로 통과한 사람에게는 생명의 면류관이 주어진다는 것을 약속을 했습니다. Тэгэнгүүтээ та тэр сорилтыг тэгэхээр туулсан хэн нэгэнд нь яа гэсэлэр амийн тэтмийг өгнө гэдэг амлалтыг санах хэрэгтэй. 욥도 이런 믿음을 가지고 있었기 때문에 이 극심한 이런 시험 가운데서도 잘 참을 수가 있었던 것입니다. Явын хувьд ч гэсэн бас ийм итгэлтэй байсан учраас тэрээр ингээд төвчж давж орсон гэсэн үг байна. 그 시험도 결국은 나에게 유익하기 때문에 하나님이 주시는 것이다. 이렇게 믿을 때에 감사가 나올 수가 있고 잘 참을 수가 있습니다. Бид нар ч гэсэндээ сорилт ч гэсэндээ надад миний сайнны төлөө байдаг юм аа гэдэг ийм сэтгэл зүйтэйгээр ийм итгэлтэйгээр байх юм бол талархалч гэсэн гарч ирч чаддаг. 그런데 이제 보통 사람들은 이런 고통이 온다면은 거기서 믿음 지키기가 쉽지가 않습니다. 네? Тэгээ яг харах юм бол боддоор хүмүүсийн хувьд болохоор За тэгэхээр гэхдээ биднийг харахад яадаг гэхээр яг бодит амьдрал дээр харахаар хүмүүс сорилтын дунд итгэлээ хүлээн зөвшөөрөөд талархаад ингэж авах нь амар биш болдог. 자, 그래서 그 욥이 발바닥에서부터 정수리까지 이게 머리끝까지 전부 다 이렇게 그 악창이 나서 재 가운데 앉아서 기왓장으로 긁고 있었는데 그 모습을 자기 아내가 보고서 또 뭐라고 했습니까? Тэгээ энэ Явын ийм байдлыг хамгийн ойрынх нь хүн болох эхнэр нь бас харсан тий. Тэгээ хараад Явд юу гэж хэлж ирсэн гэхээр 9절 말씀에 그 아내가 한 말이 나옵니다. 한번 읽어보겠습니다. 그 아내가 그에게 이르되 당신이 그래도 자기의 순전을 굳게 지키느뇨 하나님을 욕하고 죽으라. За 2:9-р эшлэл дээр байгаа. Тэгэхэд түүний эхнэр нь түүнд чи чинь үнэн чи хадгалсаар л байна уу? Бурхныг хараагаад үх гэв. 욥은 이렇게 하루아침에 재산과 자녀들을 다 잃고 이제는 자기 몸까지 이 피부병이 나서 아주 죄를 무릅쓰고 앉아서 기와로 긋고 있는 그런 지경에 있으면서도 자기의 믿음을 지켰다는 것입니다. За тэгээд эхнэрийн хувьд харахад нэг өдөр ингээд Яв бүхнээ алдсан. Тэг хүүхдээ алдаад, цэрэнгүй алдаад өөрөө ч гэсэндээ ингээд бүр хүн харах эцсгүй болцсон байгаа даа шүү дээ, тий. 이때 욥의 아내는 욥에게 뭐라고 말하냐면은 하나님을 욕하고 죽으라고 그랬습니다. Гэтэ харин эхнэр нь тэрийг хараад юу гэсэн гэхээр чи ийм болгосон Бурхныг хараа тэгээд үхээ гэж хэлсэн. 욥의 아내가 자기 남편을 볼 때도 얼마나 그 모습이 비참했으면은 이런 말을 했겠습니까? Тэгээд мэдээч хэрэг эхнэрийн хувьд ч гэсэндээ одоо нөхрөө харахад нь тий хичнээн их сэтгэл нь өдөжсэн болоо тий эндээс харахад. 뭐 이 욥의 아내가 그 이 말을 한 걸 보고 2장 9절에 그 욕하고 죽으라 이런 말을 하는 걸 보고 보통 사람들은 욥의 아내가 악처다 그런 말을 합니다. Ихэнхдээ хүмүүс одоо Йовын эхнэрийн хэлсэн энэ агуулгыг харахтаа энэ нэр муу эхнэр байна гэх гэдэг. 그런데 뭐 욥의 아내뿐만 아니라 아마
우리 자신이 만약에 이런 상황을 닥쳤다면은 이 욥의 아내처럼 이렇게 말하지 않을 사람이 과연 몇 사람이나 있겠습니까? Гэтэ яг ингээ харахаар бид нэр өөрсдөө төр эрег болохоор хажуу талаас нь хараад ийм сайн муу гिच гэдэг боловч боддоор яг амьдрал дээр ийм юмд тулгаад ирэх юм бол Йовын эхнэр шиг тэ ийм үгийг хэдэн хүн хэлэх бол. 욥의 아내를 뭐 그 나무라기 전에 뭐 그 욥의 아내의 심정도 충분히 이해를 해야 되지 않겠습니까? Тэгээ бид нар Йовын эхнэрлөө ингээ жижиглэх ч юм уу ямар нэг юм хэлэхээсээ өмнө эхлээд түүний сэтгэл зүй тэ тухайн үед ямар байсан бол гэдгийг бас бодож үзэх хэрэгтэй. 남편이 하루아침에 그 많던 재산 다 없어지고 자녀들 다 죽고 나서 자기 몸에 지금 피부병이 생겨서 고통을 당하고 있는 모습을 볼 때에 너무나 아마 비통했을 것입니다. Тэгээ мэдээч хэрэг их нөхрөнтэй гинт хэн нэг өдөр бүх юм оронгороо эргээл тэгээ нөхөр нь хүртэл ийм байдалд ороод хайртай бүхнээ алдаад ингээд ирэхлээрээ хүн ямар болох вэ? 그리고 아마 하나님이 원망스러웠을 것입니다. Тэр магадгүй те бурхан руу хандаад яагаад ингэж юм бол гэсэн тийм сэтгэл зүйтэй болчихсон ч гэж магадгүй. 이게 욥의 신앙과 욥의 아내의 신앙은 벌써 여기서 차이가 나는 것입니다. Эндээс харах юм бол яг Йов болон түүний эхнэр хоёрын итгэлийн хэмжээг харах юм бол ингээд ялгаа харагдаж байгаа. 욥의 신앙은 상당히 좀 차원이 높은 신앙이기 때문에 이런 고난을 당하더라도 하나님을 원망하지 않고 믿음을 지켰습니다. Тэгээ Йовын хувьд бол чинь Йовын итгэлийн түвшин гэдүүлээ харах юм бол харьцангуй өндөр байгаа. Тэгээ тэр утгаараа Йов одоо амнаасаа ямар нэгэн тийм одоо сөрөг агуулгуудыг гаргахгүй байгаа тий. 그러나 욥의 아내는 그 욥과 같은 그런 그 신앙의 경지에 이르지 못했기 때문에 당장 눈에 보이는 것만 보고 하나님을 원망할 수밖에 없었습니다. Харин эхнэрийн хувьд харах юм бол тий яг Йовгийн хэмжээний тийм итгэлийн түвшингүй байсан учраас тодорхой хэмжээгээр яг өмнөд болж байгаа юмнуудыг харахтаа тэр ингээд одоо юугаа одоо нэг өөрийнхөө хяналтыг алдсан баг тий алдаад. 그래서 우리도 신앙이 자라나야 된다는 것입니다. Тэгээ тийм бол бид нар эндээс юу мэдэх вэ гэхээр итгэл гэдэг зүйлийг өсгөх хэрэгтэй гэдэг юм. 신앙의 그 높은 경지에 있는 사람을 신앙의 낮은 경지에 있는 사람이 이해를 못합니다. Тэр хүн яадаг гэхээр яагаад итгэл өсөх ёстой гэхээр итгэл өсчээж одоо өндөр итгэлтэй хүмүүсийн үйлдэлийг ойлгоно. Тэрээс ч ойлгож чадахгүй. 이게 신앙이 많이 자라난 사람을 신앙이 자라나지 못한 사람이 그 모습을 볼 때 이해를 못하는 것입니다. Тэгэхээр итгэлээр үйлдэж байгаа хүмүүсийн тэр үйлдэлүүдийг итгэл багтай хүмүүс ойлгодоггүй. 근데 신앙이 자라나지 못한 사람은 마치 어린아이와 같은 그런 믿음입니다. Тэгээ яагаад гэхээр итгэл багтай гэдэг чинь тэр чинь хүүхдийн хэмжээний итгэлтэй гэсэн үг шүү дээ. Ерөнхийдөө итгэлийн хувьд балчир байна гэсэн үг байна. 어린아이 같은 신앙은 자기한테 잘해주고 또 좋은 일이 생기고 할 때는 감사하고 좋아하는데 어려움이 올 때는 불평하고 원망하는 것입니다. Тэгээ магадгүй итгэл нь балчир гэж юу хэлж байгаа гэхээр сайн болох тусам аливаа зүйл сайн болох тусам талархаал ингээд идэг ч гэсэндээ бүх юм буруугаар ингээд сөрөг болоод ирэх гот ингээд жанжин шугам алдаад эхэлтэй тий. 근데 데살로니가전서 5장 17절, 18절, 19절에 보면 항상 기뻐하라, 쉬지 말고 기도하라, 범사에 감사하라 그랬잖아요. 대사가 전서죠, 목사님? 응? 대사가는 전서죠? 데살로니가전서 5장 16, 17, 18. нэгдүгээр Тесалоник 5-ын 17-аас 19-ыг харах юм бол тэрэн дээр ингэж байна тийм ямар ч үед чи баярал талрах тийм ингэж байна. 거기 보면 범사에 감사하라고 했는데 이 범사라는 것은 모든 일에 좋은 일이든 나쁜 일이든 모든 일에. За энэ дээр болохоор чинь бүх зүйлд талархлаа өргөх гэж байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр бүх зүйл гэдэг чинь юу гэж юм бэ? Сайн ч бай, муу ч бай, санаатай болсон ч болоогүй ч бай тийм. 이게 바로 욥은 이렇게 범사에 감사할 줄 아는 그런 믿음을 가지고 있었습니다. За Йовын хувьд болохоор чинь яг энэ шиг нэг сорилтын дунд талархч мэддэг ийм итгэлтэй байсан гэдэг. 그러니까 이런 어려운 고난을 당했어도 원망하지 않고 하나님 앞에 자기 신앙을 굳게 지킨 것입니다.
Тэр утгаараа Йов одоо энэ буюу одоо ийм асуудал толгоглаа гэхэд чинь эзэн рүү хандаад тий одоо янз бүрийн зүйлийг ааш авир гаргаагүй гэсэн үг нь тий. 그러나 그 욥의 부인은 그만한 욥과 같은 신앙의 경지에 이르지 못했기 때문에 그 욥의 그 상태를 이해하지 못한 것입니다. Харин Йовын эхнэрийн хэтлэлээ бодож үзэх юм бол Йовын эхнэр нэгдүгürt итгэлийн хувьд тий тодорхой хэмжээний Йовын төвшөнд байхгүй байсан болохоор 사실 남편이 тэрээр 이렇게 Йов 예, яагаад ингэж ойлгохгүй байсан гэж. 남편이 이렇게 네. 고통을 당하고 있을 때 도와주는 것이 아내의 마땅한 도리지 않습니까? Тэгээ ер нь бол нөхөр хүн зовлон донд унжаах үед эхнэр хүн хажуудалтанд туслахын тулд үүрэгтэй байж байгаа шүү дээ тийм ер нь бол. 그런데 욥의 아내는 남편을 도와주기는커녕 멸시하고 배척하고 신앙에 방해를 놓고 있습니다. Гэтэ Йовын эхнэрийг харах юм бол туслах нь бүх хэл эсрэгээр нь тийм одоо үл тоогоод хараагаад ингэж байгаа тийм тэгээд гэх ингээд. 그것이 바로 뭐냐면 하나님을 욕하고 죽으라는 거예요. Тэгээ бүр юу гэсэн хэлээрээ бурхнаа ингээ хараагаад тэгээд өөрөө үхрээ гэж. 믿음 있는 사람이라면은 어떻게 하나님을 욕하고 죽으라고는 말 할 수가 있겠습니까? Тэгээ бид хэрвээ энэ эмэгтэй итгэлтэй гэж үзэх юм бол яаж ингэж хийж чадах вэ тийм. 때로는 자기 아내가 혹은 자기 남편이 혹은 자기 자녀가 이렇게 마귀 노릇할 때도 있다는 것입니다. За бас заримдаа харах юм бол бид нэр яг бидний хамгийн ойрын хүн таны эхнэр байна уу, нөхөр байна уу, үр хүүхэд чинь ч байна уу те өөрөө ч мэдэхгүй ингээд нөгөө өөрийнхөө биеэр муу сүнсийг ингээд хамжуулахад муу сүнсний боололцсон явж байгаа гэдэг мэдэж болно. Цаах хэрэгтэй. 그 예수님의 제자였던 베드로에게도 마귀가 들어와서 이 예수님을 넘어뜨리려고 한 적이 있습니다. За тэг бид нэр түүхийг харах юм бол эзний шавь дагалдагч нараас Петр ч гэсэндээ тий сатаны одоо өрхөнд орцсон одоо Иесус дээр очиод урьдах гээд ингээд хичээж ирсэн тохиолдол байдаг. 그것은 바로 베드로가 예수님에게 십자가를 지지 말라고 한 것입니다. Тэгээ өсвөлд Иесус дээр очиод загламайг өрөөд яах юм бэ гэт ингээд хэлжсэн тохиолдол байна. 예수님이 세상에 오신 목적은 십자가 지시고 우리의 구속을 이루시기 위해서 오셨습니다. Бидний эзэн Иесусийн энэ дэлхийд ирсэн зорилго нь бол загламайг үүрэх гэсэн. Загламайг үүрээд авралын үслийг гүйцэлдүүлэх гэсэн. 물론 베드로도 인간적으로 볼 때 자기 스승이 십자가 지고 죽는다는 것을 생각할 때 그건 너무 안타까웠기 때문에 하지 말라고 그렇게 말한 것입니다. За тэгээ харин яг тэр үйлдэлүүдийг тэр хийх ёстой ажлыг нь Петр хүний нүдээр харах үед нь өөрийнх нь хайртай багш нь тэгээ ийм зовлон эдлэн гэхээр хүний хувьд бол та яагаад энийг эдлэх гээд байгаа юм бэ гэдэг нь ойлгохгүй харамсан сэтгэл төрсэн байх л та Петрт тухай тий. 그러나 그것은 사탄이 베드로를 통해서 예수님을 넘어뜨리려고 하는 그 작전이었습니다. Тэгээ яг харах юм бол сатан яач юм гэхээр Петрээр дамжуулаад Есүсийг ингээд одоо бүдрүүлэх гэсэн ийм оролдлого гэсэн тий. 예수님은 거기에 넘어가지 않고 제자지만은 사탄아 물러가라. 너는 나를 넘어지게 하는 자다. 이렇게 말합니다. За тэгээд Есүс тэрийг мэдсэн учраас хичнээн сайн байсан ч гэсэндээ түүнийг зэмлэж байгаа тий. Зайл сатана гэдэг ингээд зэмлсэн. 여기에 우리도 제일 가까운 사람 또 늘 도와주던 사람 이런 사람들을 통해서 마귀가 들어올 수 있다는 걸 알아야 됩니다. Бид нар ч гэсэндээ ойлгоо авахгүй бидний эргэн тойрны таны бодож байгаа хамгийн ойр хүнээс ч гэсэндээ хүнээр ч гэсэн дамжуулаад муу нэгний сорилт ирдэг гэдгийг мартаж болохгүй. 우리 성도가 믿음을 지키려면은 모든 사람이 마귀 노릇, 마귀의 종 노릇 한다는 것을 알고 있어야 됩니다. Итгэгчдэд ч гэсэндээ бас ийм тохиолдол байдаг тийм. Итгэгчдэд ч гэсэндээ анхаарал төвлөрөлөө болоод ирэх үед өөрөө ч мэдэхгүй юм муу нэг болцсон юм шиг гэдэг мэд хэрэгтэй. 그래서 거기에 넘어가지 않아야 됩니다. Тийм учраас бид нэр сонор сэрэмжтэй байж унахгүй байх хэрэгтэй. 하나님을 욕하라고 한 것은 하나님을 저주하라는 뜻입니다.
Энэ чи болохоор бурхныг хараа гэж байгаа шүү дээ. Тэр чинь болохоор хараал хэлэх гэсэн утга шүү дээ, тий. 그러게 욥의 아내가 사탄의 종이 되어서 그런 말을 한 것입니다. Тэгээ энэ Йовын эхнэр болон бүц чинь одоо яг одоо бол эхнэрийн үргийг биш тий. Муу нэгний үргийг гүйцэтгэж байгаа. Йов дэргээд. 아마 욥의 아내도 평상시에는 욥과 같이 하나님을 잘 공경했을 것입니다. Магадгүй инхийн цагт буюу урд нь Йовын эхнэр яаж ирсэн гэхээр яг л ижлэх Йовтой хамт эзэн талархлыг өргөд хүндэлжсэн хүн байх. 근데 욥이 재산이 많고 평안할 때는 욥과 같이 하나님을 잘 섬겼을 것입니다. Тэгээ магадгүй те Йовын хувьд ч гэсэндээ юу төрөнгөнчсөн хэлбэг те ийм байсан үед амар тайван цаг үед тогтуун тайван байсан үед л ялгаа авахгүй эзэн тандад талархаад ингэжсэн байх хамтдаа. 그러나 시험이 들어올 때에 욥의 아내는 그만 마귀의 종노릇을 한 것입니다. Гэхдээ одоо харин болохоор чинь тийм амар тайван биш ийм сорилтын юм үед болоод ирсэн чинь Йовын ихнэр нь өөрөө өсрэг сатаны үргийг гүйцэтгэж авчиж. 성도들도 이게 평안할 때 신앙을 잘 지키는 것 같지만 환난이나 시험이 올 때 그 사람의 그 신앙을 알 수가 있습니다. За итгэж нар ч гэсэндээ тийм байдаг. Амар тайван үед ч юм уу те үнэхээр итгэл сайтай юм шиг ингэж харагдаж болдог ч гэсэндээ эцсийн дүндээ тэр хүний итгэл хизээ шалгагддаг вэ гэхээр цорилт төрөх үед шалгагддаг. 이게 환난이나 시험이 올 때에도 원망하지 않고 끝까지 믿음을 잘 지키는 사람이 이게 참된 신앙입니다. Тэгээ ямар нэгэн байдлаараа одоо тийм юу дээр те асуудал болон сорилт болон ийм зүйл ирж явах үед итгэл гэдэг зүйл дээр бат зогсож байгаа юу гэдгээсээ бид нэр одоо ингэж ялгарч эхэлдэг. 자, 사실 남편이 어려움을 당할 때 제일 먼저 도와줘야 될 사람이 누구겠습니까? Тэгээ одоо айлын өрхийн тэргүүн эр хүн гэдэг утгаараа тэр хүн хэцүү байдалд орох юм бол түүнд хамгийн түрүү туслах ёстой хүн хэн бэ? 이게 남편에게 있어서 가장 가까운 사람이 누구죠? Нөхөр гэдэг хүний хувьд хамгийн ойрхон хүн нь хэн бэлээ? 아내죠, 아내. 예. Эхнэр шүү дээ, тийм. 아내는 하나님께서 사람을 창조하실 때 아담과 하와를 창조할 때도 여자를 창조할 때는 남편을 돕는 배필로 창조했다고 그랬습니다. Тэгээ бурхан анх Адамыг бүтээгээд Адамаас Евг бүтээхдээ юу ч гэсэн гэхээр түүнд би тохирох туслагчийг өгөө гэж бүтээж исэн. 이게 남편을 잘 도와서 하나님의 일을 잘 받들어 나갈 때 다 같이 하나님 앞에 복을 받는 것입니다. Тэгээ бурхан нөхөр гэдэг хүнд сайн тусалж тэрээр бурханы үйлсийг хийх үед нь хажуу талаас нь ингээд дэмжиж өгөх хэрэгтэй. 여자는 남편의 종이 아닙니다. Гэхдээ эмэгтэй хүн бол нөхөр гэдэг хүний боол нь бол биш байгаа. 혹시 뭐 남자로서 그 아내가 자기 종이다 이렇게 생각하면 큰 잘못입니다. Тэгээ магадгүй эр хүн тэ эхнэрийг чи одоо миний боол шиг тэ миний хийгсэнтэй дуулахтай байх хэрэгтэй гэвэл тийм л буруу болоо явчих. 이게 남편을 도와서 하나님의 일을 잘 받들라고 이렇게 세우는 위치가 바로 아내의 위치입니다. Харин эхнэрийн байр суурь гэдэг ямар байр суурь вэ гэнгүүт нөхөр гэдэг хүнийг хажуу талаас нь дэмнэж туслагчийн байр суурьтай байх хэрэгтэй. 그러면 남편이 어려움을 당할 때 아내는 어떻게 해야 되겠습니까? За тэгвэл эрэгтэй хүн хэцүү байдалд орох үед эмэгтэй хүн тэгвэл юу хийх ёстой вэ? Нөхөр эхнэр нь юу хийх ёстой вэ? 예, 남편을 잘 위로하고 또 잘 협력하고 잘 도와서 그 어려운 위기에서 잘 극복할 수 있도록 해주는 것이 아내가 해야 될 일입니다. Тэг магадгүй эр нөхөр хүн тэг асуудалд туулаад явж явах үед нь эхнэрийг хийж өгөх юу зүйл нь юу гэхээр нөхрийг хүчээр хөгжүүлж, тайлгаруулж, түүнтэй хүчээ нэгтгэх хэрэгтэй. Ийм зүйлийг хийх хэрэгтэй. 왜 믿음 없는 아내는 어떻게 하겠습니까? Гэтэ тэгвэл эсрэгээр нь итгэгч биш эмэгтэйчүүд, итгэлийн биш эмэгтэйчүүд юу яадаг бол 아마도 남편을 원망하고 그거 봐라 뭐 하나님이 계시다면 이런 어려움을 줄 수 있겠느냐 이런 식으로 격동을 할 것입니다. тэг магадгүй тэг итгэлийн биш эмэгтэйчүүд яадаг бол хэрвээ бурхан үнэхээр чамайг өрөөсөн бол ийм өвөхгүй байхаас ингэдэг ч юм уу тэг чиний бурхан чинь нөгөө тэр үгээд ингэх байсан баг. 그러나 아내 입장에서는
남편을 위로해 줘야 됩니다. Гэтэ нөхрийг эхнэр гэдэг хүн яах вэ гэхээр нөхрийг маш их тайлбарлаж өгөх хэрэгтэй. Тусалж өгч явах хэрэгтэй. 하나님께서 우리를 사랑하셔서 이렇게 큰 어려움을 당하게 하셨으니까 이 어려움을 믿음으로 잘 극복합시다. 이렇게 위로해 줘야 됩니다. Тэгээ магадгүй юу гэдэг те бурхан бид нарыг те мэдж байгаа. Одоо энэ асуудал дээр ч гэсэн бурхан мэдж байгаа учраас хамтдаа үүнийг даван туулъя. Хамтдаа залбирцгаая гэдэг ингэж өгөх хэрэгтэй эхнэр хүн. 조금만 참고 힘내십시오. 이래야 되지 않겠어요? Тэгээ ингээд за жоохон тисч хүчтэй байгаарэ гэдэг ингэж өгөх хэрэгтэй. 그러면 반드시 하나님께서 이제 이 어려움을 다 극복할 수 있게 해주시고 또 더 좋은 것을 우리에게 주실 것입니다. 이렇게 위로해 줘야 됩니다. Тэгээ юу гэхээр бидний бурхан заавал ингээд туслах болно. Бидний бурхан заавал ингээд те энэ асуудлыг буцаагаад ингээд ерөөх болно гэдэг ингэж бид нэр хүч өгөх хэрэгтэй хүмүүс бол ихнэр хүн байна. 그러나 믿음 없는 사람들은 서로를 원망합니다. Гэтэ итгэлгүй хүмүүс яадаг, итгэл байхгүй хүмүүс яадаг гэхээр бурхан руу хандахгүй хоёр бинэр бүжиглээд идэх. 아내는 남편 때문에 그렇다고 그러고 또 남편은 아내 때문에 이렇게 어려움 당한다. 이렇게 말하는 것은 믿음이 아닙니다. Тэгээ эхнэр нь нөхрөөсөө чамаас боллоо гэд нөхөр нь ч гэсэн эхнэрээсээ чи тэгэлээ гэд ингээд идэх хоорондоо энэ бол итгэлийн хүмүүсийн үйлдэл биш. 사람은 누구나 살다 보면은 다 이런 욥과 같은 시련을 만나게 돼 있습니다. Хүн ямар ч хүн амьдралынхаа хугацаанд яг энэ Йов шиг ийм байдалд орохоор угаасаа тогтогдсон байна. 그 시련이 크냐 작냐 뿐이지 누구나 다 이런 어려움은 당하게 마련입니다. Тэгээ яал магадгүй юу гэдгийг тэр сорилтын хэмжээ нь том уу бага уу гэдэг л болохоос биш. Сорилт гэдэг зүйл угаасаа бүхэнд ирэх нь тодорхой. 그런 어려움을 당할 때에 서로가 기도하자고 하면서 잘 위로해 줘야만이 서로 힘을 얻고 그 어려움을 극복해 나갈 수가 있는 것입니다. Тэгээ харилцсан юу гэдгийг те асуудалд орлоо гэхэд чинь харилцсан бие бинийгээ тайтгаруулж, тайвшруулж ингэж бие бинээсээ түгшиж ингэж босч гарах хэрэгтэй зүйл байгаа. 절대로 상대방을 원망하지 마세요. Тэгээ тийм учраас бид нэр таны нөгөө тал болсон нэг хизээч одоо тэр нэгэндээ буруутгаж гомдлож болохгүй. 물론 욥의 아내의 심정도 이해가 가지만은 지금 욥의 아내가 여기서 하나님을 욕하고 죽으라고 한 것은 아주 잘못된 말입니다. Тэгээ Йовын эхнэрийг харах юм бол мэдээч хэрэг түүний тэр ямар нөхцөл байдал байсан бэ гэдгийг бодглохлоор бид нэр ойлгох гээд хичээж болно. Гэхдээ хичнээн ойлгох гээд хичээлээ гэлэж гисэндээ Йовын эхнэр шиг ийм зан гаргаж огт болох. 이 사람이 위로는 못 해줄 망정 서로 끌어내려고 하고 또 서로 피해를 주는 것은 옳지 않습니다. Тэгээ магадгүй хүн юу гэдгийг яг ийм нөхцөл байдалд оронгууд тайвшруулж чадах хэмжээний чадваргүй байж болно л доо. Гэхдээ тайвшруулж чадах хэмжээний чадваргүй байж болох ч гэсэндээ тохирол учруулж болохгүй нэгэндээ. 욥의 아내가 좀 욥을 갖다 위로해주고 용기를 북돋아주고 우리 같이 기도하자 힘을 쓰자 이랬으면 얼마나 참 좋겠습니까? Тэгээ Йов эхнэр энэ үед нь тэгээ эренгуутаа эсрэгээр нь түүнийг тайвшруулад түүнийг зоригжуулад за хоёлоо заавал давна хамтдаа залбирцгаая гэдэг ингэсэн бэлгчнээ сайхан бай тэ. 아마 우리는 사실 이런 경우를 만나면은 아마 욥의 아내보다도 더 심하게 말했을지도 모릅니다. Тэгээ бид нар магадгүй одоо Йовын эхнэрийг хараад үеийнстэй нэрийг гэж магадгүй. Гэхдээ цагаат талаад ирэх юм бол бид нар магадгүй Йовын эхнэрээс шайхтар өгнүүдийг хэлж байгааг үгүйсэхгүй. 그러나 여기서 우리는 욥의 아내의 행동을 통해서 절대로 이런 일을 하지 말아야 된다는 것을 배워야 되겠습니다. Тэгээ бид нар эндээс Йовын эхнэрийг энэ одоо агуулгаас тийм ээ бас ингээд сургамжийг авах хэрэгтэй. За ингэж болохгүй юм байна шүү гэдэг ойлголт ингээд хүлээн зөвшөөрч авах хэрэгтэй. 네, 잠깐 쉬었다 하겠습니다. 네. За хэдл түр амарч байгаа буцаад оръё. 네. За бүгдээр хичээлд ор. 자, 아까 욥의 처가 이렇게 욥의 공고함을 보고서는 하나님을 욕하고 죽으라고 이렇게 말을 하는 것은 하나님 앞에 이건 불신앙적인 것이고 오히려 마귀의 종노릇한 것이라고 했습니다. За хэдл саяны агуулга дээр болохоор
Йовын эхнэрийн талаар үзсэн тийм ээ. Йовын эхнэр одоо итгэмжгүй байдал буюу итгэлийн хүний биш юм үйлдэл гаргаж байгаа нь тийм. Тэр бол одоо муу нэгний гар бүл болсон тийм болоод явж гар бүл нь болсон гэдгийг харуулсан. 자, 그 욥의 아내의 말을 들은 욥의 태도는 어떠했는가? 10절 말씀을 보겠습니다. За хэдүүлээ цаашаа 2-ын 10-ыг харах юм бол эхнэрийнхээ үгийг сонсоод Йов юу гэсэн бэ гэсэн. 네, 그가 이르되 그대의 말이 어리석은 여자 중 하나의 말 같도다. 우리가 하나님께 복을 받았은즉 재앙도 받지 아니하겠느냐 하고 이 모든 일에 욥이 입술로 범죄치 아니하니라. За 10 дээр харин тэрээр түнд чи мунхаг эмсийн адил ярьж байна. Сайныг Бурханаас хүлээн авсан бид мууг хүлээн авах ёсгүй юу гэв. Энэ болсон бүхэнд Йов уруулаараа нүгэл үйлдэлсэнгүй. 아멘. 보통요, 자기 부인이 이런 말을 할 때에 남편 그 속이 어떻겠습니까? За ер нь бол эхнэр хүн нөхөртөө ийм үг хэлэхдээ нөхөр хүний дотор ямар байдаг вэ? 그렇지 않아도 지금 어려운 환경 가운데 있고 또 자기 몸도 지금 피부병으로 고생하고 있는데 하나님을 욕하고 죽으라고 하는 말을 들을 때 아마 성질이 좀 나쁜 사람 같으면은 아마 아내하고 같이 싸울 것입니다. Тэгээд ч Йовын хөдөлгөөч чи 50 биш байгаа тийм. Би ийм тийм өвчтэй ийм нөхцөл байдалд орсон ийм байж байгаа дээрээс нь эхнэр нас хурч ирээд ингэх юм бол чирээ хүмүүс яах тэр эхнэр лүгөө шууд уурлаад хоорондоо хэрэлдэх баг. 우리 같으면 안 싸우겠어요? Бид нар яах вэ? Бид нар ч гэсэнд ялгаа авахгүй муудалцах баг тийм. 아마 성질 고약한 남편 같으면은 아내한테 아마 뭐 욕을 하면서 지금 그게 헐소리냐 하면서 여자가 아내가 돼가지고서는 도와줄 생각은 안 하고 그게 아마 싸울 것입니다. Магадгүй те өөдөөс нь те шууд одоо нөхөр хүн яах гэсэн болоо. Зан аашин жоохон түргэн хүмүүс бол те шууд эхнэр лүгээ уурлаад тагшараа те ингэх байсан баг. 부부싸움이 뭐 그냥 괜히 나는 게 아니에요. Тэгээ эхнэр угаасаа гэр бүлийн хоорондын маргалтаа гэдэг зүйл бол тэгж л үүсдэг шүү дээ те эхнэр нөхрийн. 서로 양쪽에서 서로 자기 주장을 내세우다 보면은 서로 부딪히게 되고 싸우게 됩니다. Тэгээ эхнэр нөхрийн хооронд харилцаа юу гэж үүсдэг вэ? Доор бүрнээ өөрсдийнхөө бодлыг тулгадаг те бодлыг зөөгөө ботчдаг. Тэгээ дийлэх гээд үзээд те. 그러나 서로 양보하고 낮아지면은 싸울 일이 없습니다. Гэхдээ яг үнэндээ хин хэнийг бүхэн зөвшөөрөөд тийм би бинийгээ өөрөөсөө доош буулгах юм бол муудалцах асуудал гарахгүй. 근데 욥은 뭐라고 말하냐면은 그 자기 아내한테 그대 말이 어리석은 여자 중 하나의 말 같도다 이렇게 말합니다. За гэхдээ яв эхнэрлэг үсгэлээр чиний үг чинь мунхаг эмсэгтэй ижилхэн сонсогдож байна гэж хэлж. 그러면서 뭐라고 하냐면은 우리가 하나님께 복을 받았은즉 재앙도 받지 아니하겠느냐 이렇게 말합니다. За тэгэн гутаа цааш нэгсэн те бид нар хэдүүлээ Бурханаас өрөөл авч байгаа шиг авч болдог шиг ягаад тэгвэл ийм одоо тий шүм юу асуудлуудыг ч авч болохгүй гэж ингэж хэлж байгаа. 욥은 그 아내가 아주 참 자기를 격동하는 말을 했지만은 거기에 격동되지 않고 온유하게 대답을 했습니다. За мэдээч хэрэг одоо Йовын эхнэр болохоор Йов руу одоо ингээд дайрсан байдалтай тий түүнийг хатгсан байдалтай өгүүлсэн. Гэтэ буцаагаад Йов эхнэртэй яасан гэхээр дүлгөөн байдлаар хариулж өгч. 보통 같으면 아마 뭐이 어째 이러면서 지금 그게 당신 헐소리야 하면서 막 대들지 않겠어요? Чирээ үед л хүмүүс яа гэдэг чи юу мэдтiin гэдэг ч юм уу тий чи юугээд та ингэж эхлэж магадгүй. 몽골 사람들 어떻게 부부 싸움을 어떻게 하는지 모르겠지만은 막 한국 사람들은 뭐 막 집어 던지기도 하고 뭐 막 Тэгээ монголчууд 밥상을 엎어버리기도 하고 막 그래요. тэгээ монголчууд бас яаж бодолцдгийг сайн мэдэхгүй байна л та гэнэ. Гэтэ солонгосууд болохоор чинь нөгөө юм шидээд ч юм уу те барьж исэн юм ширээгээ цогтөгчсөн ширээгээ авч өргөж хоолныхаа ширээг аваад өргөж шидэгсэн ч үгүй ингэж одоо өөрийнхөө илэрхийлдэг. 한국 사람 참 못된 버릇 중에 하나가 그거예요.
왜 밥상을 엎어버리는지 모르겠어요. 저도 한국 사람이지만 이해가 안 가요. 음. Тэгээ Монгол солоосууд ялангуяа нөгөө хит уурлаад ирэхлээр ширэг аваад шидчихдэг гинэ. Нэг ширээн дээр хамаг юм аваад шидчихдэг. 어, Тэгээ яагаад гэдгийг одоо ойлгохгүй л нэг тийм одоо юм тийм мотивтэй байдаг гинэ. 화가 Стилтэй. 극도로 나면은 막 그렇게 막 서로 말다툼하다가 분이 안 풀리면은 막 밥상을 그냥 확 엎어버리는 못된 버릇이 있어요. Тэгээ ингээ эхлээд хоорондоо мэдээч хэрэг маргалтна, муудалцсан, яриа нь хурц болоод ирэхлээр сүүл рүүгээ яадаг гэхлээр ширээн дээр хэмэд аваад шидчихдэг. 물론, Ширэг өргөд аваад шидчихдэг. 물론 한국 사람 다 그런 건 아닙니다. Тийм мэдээч хэрэг бүх солонгосууд гэдэг сууд биш л дээ. 몽골 분들은 뭐 밥상 없는 일은 없죠. Манай монголчууд та нарт монголчууд тэгвэл энэ ширээг авч шиддэг юм уу гинэ. 엎어야 안 엎어야 한번 해보세요. Ширээн дээр хэмээ шидвэл 예? 서서 그냥 저 지네들이 빠가 이거 아무가 같이 저런 저. чи опогорч 말고 тэгээ чигсэн 밥상 위에다 있는 거 손으로 다 이렇게 식으로. 아, 없는 게 아니라 그냥 팍. 아이고. 아, 쉬는 거 아니 신기하게 서양 사람들도 그렇더라고요. 근데 왜 그러는지. 아, 그러게요. 그러다 보면 서로 부부싸움은 하여튼 자기가 잘했던 잘못했던 싸우면 둘 다 손해입니다. Гэтэ яг энэ дээр бол гэр бүлийн хэрүүл гэдэг бол хэний зөв хэний буруу гэхээс илүүгээр муудалцаан гарах үед яадаг гэхээр хин хинд нь хохирол учирдаг. 사실 별것도 아닌 거 가지고 싸우다가 서로 그냥 그 불미스러운 일도 생기는 경우가 많이 있어요. Тэг хин одоо манайхан та нартны саяны юун дээр пастор юу гацж гин үү? 뭐 아마 우리 성질 같으면은 욥의 아내가 하나님을 욕하고 죽으라고 하면은 아마 가만히 안 있었을 것입니다. Тэгээ би бинийгээ яадаг гэхээр юу ч болоогүй ерөөсө дараад нь бодоод үзлээр ийм л юм байсан юм байна да гэж боддог агуулгуудаас болоод хин хинийхээ ингээд одоо юу гэдгийг бүх зүйлийг ингээд бөхөөж идэг. 아마 뭐 제 추측이지만은요. 아마 이러지 않았을까 싶어요. 만약에 저 같으면. 예? 아니 당신이 그래 하나님을 믿는 사람이라면 어떻게 하나님을 욕하고 죽으라고 하는 말 할 수가 있겠어? 그렇게 말할까요? Тэгээ магадгүй тэгээ Йовыг ингэж аахгүй хэрвээ бид нар магадгүй Йовын оронд байсан бол тэгээ Йовын эхнэрийг хэлж байгаа энэ агуулга дээр яах яргүй Йовын эхнэрийн буруу. Тэгээ миний зүгээс зөв байлаа гэхэд чинь яг үгээр пастор гэж байгаа. Хэрвээ тийм байсан бол би л чи одоо итгэж биш юм уу те итгэж хүн байж яаж ингэж хэлж чадж байна гэд ингэж итгэх байсан баг. 그럼 욥의 아내는 또 뭐라고 할까요? 내가 틀린 말 했어? Тэгвэл Йовын эхнэр юу гэвэл миний хэлсэн бодлоо юм уу гэдэг хэлэх баг. 내가 틀린 말 했어? 막 이럴 수 있잖아요. 그죠? Тэгээ ингээд дуугаа өндөрсгөтэй миний хэлсэн бодлоо юу тэгээд гэдэг ингээд хэлэх баг. 아니 하나님이 계시다면 어떻게 우리한테 이럴 수가 있어? 이러지 않겠어요? Тэгээл магадгүй те. Тэг үнэхээр бурхан ингэж байгаа гэвэл яаж нэг өдөр ийм болгож юу байдгийг гэл ингэх баг те. 우리가 하나님을 잘 섬기고 있는데 왜 이렇게 우리 집에 이런 어려움을 주십니까? 뭐 이러지 않겠냐고요. Тэг бид нар ямар буруу юм хийсэн. Бид нар бурханд үйлчлж байсан хүмүүс үстэй. Яаглаараа бид нарт ийм байдал гүйцэтгэх юм гэдэг ингэх байсан баг те. 그러나 욥은 그렇게 아내의 말에 대꾸하지 않고 아내의 그 신경을 건드리는 그런 말을 하지 않았습니다. Гэтэ Йовын хувьд болохоор чинь эхнэрийнхэн зөвч бай, бурууч бай. Эхнэрийгээ одоо юу гэдгийг эхнэрийнхээ одоо тэр асж байгаа тэр цогсож байгаа тэр ааш дээр нь гал нэмээгүй гэсэн. Үлээгээгүй. Тэрийг харин намдаах үг хэлсэн. 욥의 그 귀한 신앙 중에 하나가 바로 이거잖아요. 우리가 하나님께 복을 받았은즉 재앙도 받지 않겠느냐 그겁니다. Тэгээ Йовын тэр чухал нандин тэр итгэлийнх нь агуулга юу байсан бэлхээр тэрээр ихнэртэй тэгсэн тэгээ хоёулаа бурхнаас өрөөлч гэсэн авсан штэ. Өрөөлч гэсэн авч байгаа юм бол сахилгажуулаач гэсэн авахгүй гэж юу гэж ингэж хэлж. 보통 사람 같으면은 재앙은 받지 않고 복만 받겠다는 생각을 할 수 있습니다. Тэгээ ирийн хүмүүс яадаг гэхээр ер нь бол зөвхөн одоо ямар нэгэн тийм зовлон тийм гамшигыг авахгүйгээр зүгээр л өрөөлийг авах хүсэж байдаг. 욥은 복을 받았으면 재앙도 받는 것이 옳다는 것입니다. Харин Йов юу гэсэн гэхээр өрөөлийг та авсан бол бас мөнгө ялгаахгүй гамшиг бас адилхан авах ёстой гэж үзсэн.
우리도 복만 받겠다고는 생각은 잘못된 줄 알고 버려야 됩니다. Бидний хувьд гэсэндээ зөвхөн та ерөөлийг л авах гэдэг энэ бодол хэрэг байгаа гэвэл бодож үзэх хэрэгтэй. 그 복만 받겠다고 계속 복만 받겠다고는 그런 사람은 마치 뭐와 같냐면은 밤은 없고 난만 계속 있었으면 좋겠다 이렇게 생각하는 사람과 같습니다. Тэг ингээд ерөөл дээр л анхаарад ерөөлийг л авах гэдэг хүмүүс ямар хүн байс юутай адилхан байх лэр тэр хүн тэгэх юм бол шүн бити болоос өдөр л баян өдөр байгаад байгаа чи гэж бодох яг ижил. 그러면 여러분 보세요. 우리가 사는 데 있어서 밤이 없고 낮만 계속 이어진다면 좋을까요? Тэгээ та бодоод үзээрэй. Та ингээ амьдарч байгаа газар чинь тэгээ шүн гэж байхгүй баян өдөр байдаг бол ямар бол 밤이 있어야 됩니다. шүн заавал байх ёстой болж байгаа шүү дээ. Ёстой байгаа зү тэгээ. 식물도 보면요. 그 밤이 있어야 열매가 맺힙니다. Яагаад одоо жишээлх юм бол жирийн ингээд харахад байдаг өвс ургамал ч гэсэн яадаг гэхээр шүн болсны дараа үр жимс нь боловсрож ургаж яадаг гэж. 곡식도 이렇게 심어 놓고서는 계속 그 밤에도 불빛이 이렇게 비치면요. 그 밑에 있는 곡식은 열매를 맺질 않아요. За тэгээд бид нэр ч гэсэндээ үр тариа үр дургамлууд ч гэсэн ялгаа авахгүй. Тэд нэр баян өдөржингөө ингээд нэг одоо үрийг нь суулгасны дараа баян халуун нар шараад ах юм бол урууч чадахгүй. 뭐 저도 그걸 직접 봤지만은 그 가로등 있잖아요. 가로등. 응? 이렇게 가로등 아시죠? Харуудан 길거리 이렇게 서 있고 불 비춰주는 가로등. 네네네네. 그 가로등 밑에다가 이 들깨를 심은 걸 봤는데 그 가로등 밑에 심어놓은 들깨는 열매를 맺질 않아요. Ингэдэг гэнэ бүр юм туршилт байдаг юм байна. Туршилт явах те. Одоо нэг юм замаар байдаг замын гэрлүүд нь шүү дээ. Шүн асч яадаг. Тэр шүн болохоор гэрэл асдаг зам дээр те. Тэгэнгүүт тэр замын гэрлүүдийн дор ингээд тавьсдуу дор ингээд суулгасан өвснүүд үр жимсг ургадгүй гинэ. 왜냐하면은 밤에는 좀 깜깜해야 되는데 어두워야 되는데 밤에도 계속 불빛을 비추고 있으니까 얘가 열매를 맺지 않는 것입니다. Тэгээ яагаад урахгүй байгаа гэхээр тэр чин үр жимсүүд чинь харанхуй болж иж ургах хэрэгтэй байгаа байхгүй юу. Тэгтэл нөгөө нэг өдөрт нартай шүн болонгууд дээрэс нь гэрэл тусаад штэ тий тэгэнгүүт ургаж чадахгүй. 이와 같이 우리 성도들의 신앙의 열매도 환란의 밤이 있어야 열매가 맺힌다는 거예요. Тэгээ яг тэрнтэй ижилхэн итгэгч хүмүүст ч гэсэндээ итгэлийн хувьд шүн буюу тодорхой хэмжээний сорилттэй даваанууд байж хүний итгэл гэдэг зүйл өсдөг, ургадаг, өсдөг. 항상 평안하고 항상 좋은 일만 계속 생기면은 그 우리 신앙의 열매가 맺히질 않습니다. Тэгээ үргэлжид ингээд нөгөө зөв зүйл, сайн зүйл, тэгээ үргэлж амар тайв ингээд байгаа л ах юм бол тэр яах вэ? Үр жимс ингээд одоо яван чангарахгүй. 이런 극심한 환란과 핍박이 올 때에 그것을 믿음으로 잘 극복하고 이기면 그 열매가 맺는 것입니다. Харин гинтийн ч юм уу те ямар нэгэн асуудлууд гинтийн ямар нэг юм сэгсрэгцэн зүйлсүүд ирж ээж хүмүүс яадаг гэхээр тэр ирэх үед түүнийг даван гарахтаа чадварчиж өсчидэг гэж. 환란과 핍박 중에도 믿음을 잘 지켜야만 자신의 신앙의 열매가 맺고 자라나는 것입니다. За тэгээд яадаг гэхээр тэрхүү ирж байгаа аливаа одоо тэр итгэлийн сорилтууд те ямар нэгэн тийм даван гарах хэвээр асуудлууд ирэх үед та тэрнийг бас зөв давж бэж бас одоо сүнсээр өснө гэсэн үг. 환란과 핍박이 올 때는 바로 신앙적으로 보면 밤이에요, 밤. За ямар нэгэн байдлаараа таны амьдралд тэгээ ийм асуудлууд, зовлонгууд, зүдгүүрүүд хэрэг ирж ийнэ гэвэл энэ чинь таны улирлын амьдралын улирал дээр шүн ирж байна гэсэн, шүн болж байна гэсэн. 우리의 신앙이 자라나기 위해서는 그래서 밤도 필요하다는 것입니다. Тэгэхээр тэр шүн болох үед өвс ургамал ургадаг гэсэн шүү дээ. Тэрэн шиг шүн бол таны амьдрал шүн шиг байна гэвэл итгэлтэй нь өсөх гэж байгаа үе гэж ойлгож болно гэсэн. 가정적으로도 여러 가지 어려움이 왔다. 또 부부간에도 무슨 어려운 문제가 왔다. 또 자녀들 간에도 무슨 어려운 일이 있다. 그건 환란의 밤을 만난 것입니다.
Магадгүй таны гэр бүлд чинь ч юм уу, эхнэр нөхрийн хоорондын харилцаанд ч юм уу, эсвэл үр хүүхдүүдтэй ч юм уу, халбаралтай ямар нэгэн тийм асуудлууд тий тайван бус байдлууд үүсгэж байгаа гэвэл энэ дунд таны амьдралын чинь шөнө ирж байгаа байна гэж бодох хэрэгтэй. 그 환란의 밤이 왔을 때는 하나님을 원망하지 말고 이것도 하나님이 내 믿음의 열매를 맺게 하시려고 주신 은혜다. 이렇게 믿으시고 감사해야 됩니다. Тэгэхээр ямар нэгэн байдлаараа тийм байдалтай тулгарлаа гэхэд чинь бид нэр гэж хүлээж авахаас илүүгээр харин та яг л энэ ч гэсэн таны төлөө өгөгдөж байгаа ерөөл гэдгийг талархах хэрэгтэй. Ерөөл гэж хүлээж авах хэрэгтэй. 서로 상대방에게 책임을 떠넘기면 안 됩니다. Тэ яг эсрэг хүн рүүгээ те хариуцлага нэхэл те юм шидлээд ингэж гэж болохгүй. 이런 가령 가정에 여러 가지 어려움이 왔을 때 남편은 아내 원망하고 아내는 남편을 원망하고 뭐 이 자녀들은 부모 원망하고 이런 짓을 하면 안 됩니다. Тэгээ ингээд гэр бүлд нь асуудал тулгуурах үед эхнэр хүн шууд нөхөрлөгөө тэгэл одоо нөхөрлөгөө чихэл буруугаа чихэл хайгаал нөхөр хүн эхнэрлөгөө хайгаал те үр хүүхдүүд нь ээж авраагаа хайгаал гэж ингэж гэж болохгүй. 이런 환란은 하나님께서 왜 우리에게 주셨다겠습니까? Энэ асуудал хэрвээ танд байна гэвэл бүхэн яагаад асуудлыг өгдөг гэсэн бэлээ? 바로 우리의 믿음이 자라나게 하시려고 은혜로 주신 것이라고 했습니다. Яг энэ болохоор ерөөсөө юуны төлөө итгэлийн тань өсөлт хөгжилтийн төлөө өгдөж байгаа зүйл гэсэн тийм энэ бол ерөөл гэж хэлсэн. Ивэл 믿어주시면 아멘 한번 해보세요. амен та хэрвээ итгэж байгаа бол түүнийг хүлээж зөвшөөрч байгаа бол дотроос амен гэж хэлээрэй. 아멘. 네. 아멘 уу? 이렇게 이 환란과 핍박이 없으면 좋겠습니까? 있는 게 좋겠습니까? Та бодож үзээрэй. Танд асуудал болон зовлон байсан дээр нь байхгүй байсан дээр нь 있는 것이 우리 신앙에는 유익한 것입니다. байвал таны итгэлд чинь тустай. 욥이 만약에 이런 가정에 이런 뭐 재산이 다 없어지고 자녀가 다 죽고 또 자기 아내가 자기를 원망하고 이런 일이 없었다면은 욥의 신앙이 이렇게 많이 자라나지 못했을 것입니다. Магадгүй те одоо нөгөө талаар нь харах юм бол яв ийм асуудлуудад оролцоогүй, ийм асуудал тулгараагүй түүний үр хүүхдүүдний хэвээрээ, эд хөрөнгөнд хэвээрээ эхнэр гэсэн түүнийг түн рүү ингээд те дайрал завшлаагүй ийм байсан бол яах байсан болоо тэр хүний хувьд ч гэсэн тэр хүний хувьд бол итгэлийн хувьд бол өсөлт гэдэг зүйл байхгүй байхыг үгүйсэхгүй. 그러면 욥은 왜 이렇게 재앙도 받아야 된다고 말했습니까? Тэгвэл яв эхнэр юусэлээ бид нэр тэгвэл ерөөл авсан шиг бас одоо тийм ийм одоо гамшигч гэсэн авах хэрэгтэй гэж яагаад гэж хэлсэн гэж бодож байна. 이 재앙을 받는 것 자체도 또 다른 종류의 복이기 때문입니다. За тэр юусэлээ энэ одоо гамшиг тэ асуудлууд ирж байгаа нөмрөөд ирж байгаа энэ байдлыг гэсэн тэрээр хөгжүүлж асуулаарэ бас нэгэн төрлийн ерөөл авах зам гэж харсан. 고린도후서 12장 9절로 10절을 한번 참고해 보겠습니다. 네, 고린도후서 12장 9절 10절. 6절 10절. 9. 9절 10절. 예. 네. За, хэвлээд 1-р Коринт 2-р Коринт 12-ийн 9-10-ыг харъя. 2-р Коринт 12-ийн 9-10. 여기는 사도 바울이 자기 눈병이 있어서 하나님 앞에 고쳐달라고 3번을 기도했을 때 하나님께서 응답해 주신 내용입니다. За энэ дээр юу гарч ирлээ. Илч Паул асуудалтай өвдөөд тэр нүдэн өвдөөд эзэн рүү хандаад залбирч байгаа талаар 3 удаа залбирсан талаар гарч байгаа. Гэхдээ бурхан тэнд юу гэж хэлсэн талаар хариултанд байж байгаа гэсэн. За 2-р Коринт 12-ийн 9-10. 한번 9절 10절 읽어보겠습니다. 내게 이르시기를 내 은혜가 내게 족하도다. 이는 내 능력이 약한 데서 온전해짐이라 하신지라. 이러므로 도리어 크게 기뻐함으로 나의 여러 약한 것들에 대해 자랑하리니 이는 그리스도의 능력으로 내게 머물게 하려 함이라. За 9-10 дээр ингэсэн. Тэр надад миний нэгүүлсэл чамд хангалттай. Учир нь мөгөсдөлд миний хүч төгс бүрэн төгс болдог гэж айлтсан. Ийм Христийн хүч надад орших тул би ихэд баяртайгаар мөхсдлөөрөө илүү сайрхнаа.
Иймд Христийн төлөө мөхөстөл, доромжлол, гачигдал, хавчлаг, шахалттай би баяртай байна. Учир нь би хэзээ мөхөстөн тэр үед хүчтэй байдаг. 아멘. 네, 이렇게 하나님께서 사도 바울에게 그 눈병을 고쳐주지 않은 것은 하나님의 능력을 머물게 하시려고 고쳐주지 않았다는 것입니다. За эзэн бурхан Паулын тэгээ залбирлыг сонсож түүний одоо өвчнийг нэдгээгүй шалтгаан нь юу гэхээр шалтгаан нь болохоор чинь 그래서 10절에 보면 바울은 뭐라고 илүүгээр Паул 고백하냐면, тэгээ нэгүслэр гэмээс 네, 그래서 Паул 10절에 үгсэхлээр 바울이 그러므로 내가 그리스도를 위하여 약한 것들과 능욕과 궁핍과 핍박과 곤란을 기뻐하노니 이는 내가 약할 그때에 곧 강함이니라. тэгээ тийм учраас Паул гэсэн тэгээ иймд Христийн төлөө мөхөстөл, доромжлол, гачигдал, хавчлаг, шахалтандаа би баяртай байна. Учир нь би хэзээ мөхөстөн тэр үедээ хүчтэй байдаг гэж хэлсэн. 아멘. 사람이 몸에 병들거나 또 약할 때는 자기를 온전히 부인하게 되고 하나님만 의지하게 되기 때문에 그래서 하나님의 능력이 자기한테 머문다는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол хүн хичнээн тодорхой хүчин мөхөстөөд сул дорой болоод ирэх үедээ хүн өөрийгөө үүсгэж эхэлдэг бөгөөд жинхэнэ найдвараа бурхан дээр тавьж өгдөг гэдгийг хэлж өстэй. 그래서 바울은 오히려 능욕과 궁핍과 핍박과 곤란을 더 기뻐한다고 말했습니다. Тэгээ тийм учраас Паул эзний төлөө завхтаа хавчигдахдаа, гачигдахдаа, шахалтанд орж явахдаа, эсвэл доромжлолыг авч явахдаа илүү би баяртай байна гэж хэлсэн. 또 디모데 후서 2장 11절 한번 보겠습니다. 2 дугаар Тимот 2-ын 11 гэдэг л харъя. 디모데후서 2장 11, 12절. За 이제 2 дугаар Тимот 2-ын 11, 12-ыг харъя. 미쁘다 이 말이여 우리가 주와 함께 죽었으면 또한 함께 살 것이요 참으면 또한 함께 왕노릇 할 것이요 우리가 주를 부인하면 주도 우리를 부인하실 것이라. За 2 дугаар Тимот 2-ын 11, 12 дээр ингэсэн энэ бол итгэмжит үг. Хэрэв бид түүнтэй хамт үгсэн бол түүнтэй хамт мөн амьдрна. Хэрэв бид төвчвөл түүнтэй хамт мөн хаанчлна. Хэрэв бид түүнийг үгүйсэгвэл тэр ч бас биднийг үгүйсгэнэ. 아멘. 네, 이렇게 고난을 받을 때에 참으면 왕권이 자기 속에서 이루어져 나간다는 것입니다. За хэдүүлээ зовлон дундаа тийм ээ хэрвээ чи зовж ах үед төвчих юм бол танд титэм өгнө гэж хэлж өгсөн. 우리는 장차 이제 예수님께서 재림하시면은 그 천년왕국에서 왕노릇할 자들입니다. Бид нэр ирээдүйд эзэн Иесус ирэх үед тэр үеэс яах вэ гэхээр эзний бэлтгэгдсэн тэр хаанчлалд орохдоо хаанчлалын ийм эрх мэдэлтэй байна гэсэн үг тийм хүмүүс. 근데 그 왕은 왕인데 왕권이 큰 사람이 있고 왕권이 작은 사람이 있습니다. За гэхдээ харах юм бол хаанчлал гэж хэлсэн. Хаанчлал гэдэг дотор болохоор чинь юу ярьж байгаа гэхээр тэр дотороос байр суурь ярьж байгаа байхгүй. Хаанчлалынх нь тэр эрх нь том хүн байна, өчшгөн хүн байна гэсэн. Агуу хүн байна, өчшгөн хүн байна гэж ялгагдана гэсэн. 이렇게 고난을 받을 때에 그 고난을 믿음으로 잘 참고 이긴 사람은 왕권이 커지는 것입니다. За тэгэхээр энэ яаж ялгарч ийн гэхээр асуудал дунд юм уу зовлон дунд төвчээртэй байх хүмүүс нь түүний эрх одоо ирээдүйд хаанчлах эрх нь буюу тэр нь илүү агуугаар өсөж ийн гэсэн үг. 그러나 고난이 올 때 참지 못하고 원망하고 불평하는 사람은 왕권이 작습니다. Харин ямар нэгэн байдлаараа одоо хаанчлал ямар нэг асуудал ирэх үед төвчж чадахгүй тий зүгтаагаад ингэж байгаа хүмүүс яах вэ гэхэлэр чинь хаанчлан гэхдээ төрөөр өчүүхэнд тооцогдно гэж хэлж өгч. 이게 우리의 왕권이 커지게 하시려고 하나님께서는 이런 고난을 허락하셨다는 것입니다. Тэгээ бидний хувьд болохоор чинь ирэх хаанчлалын үед тий бид нэрийг илүү агуу байлгахын тулд эзэн энэ цаг үед биднэрт илүү асуудлуудыг тэр зовлонгуудыг тий надад ингээд өгч ийн гэдэг бодох хэрэгтэй. 그 이스라엘 사람들에게도 그 가나안 땅의 그 원주민들을 이렇게 남겨 놓으신 것은 그걸 통해서 고난 당하게 하셔서 이스라엘 백성들의 실력을 기르기 위한 것입니다.
За Израильчуудыг бурхан Канаан руу оруулсан шүү дээ, тийм ээ. Гэтэ Канаан газар руу оруулахдаа зүгээр Канаанчуудыг бүгдийг эхлээд Израильчуудыг орхоос нь бүгдийг устгачаад тэднийг оруулаагүй. Тэднийг ороход нь тусгай Канаанчуудыг бас байлгаж ирсэн тийм. Тэгээ тэрний ямар учиртай гэнгүүт Израильчууд өөрсдөө тэр Канаанчуудтай дайтаж тодорхой хэмжээний хүчрхэгжих ёстой байсан гэсэн. 그래서 하나님께서는 이렇게 로마서 8장 32절에도 보면 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위해서 내어주시니까 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 은사로 주시지 않겠느냐 이렇게 말했습니다. За тэр Ром номны 8:32-ыг харах юм бол тэгж хэлсэн. Бурхан бүх юмсыг биднэрт өгөхийн тулд өөрийнхөө хөвгчсөн өгсөн байтал хэрхэн биднэрт ингээд түүнтэй хамт бүх зүйлийг бас өглөөлөхгүй байх вэ гэж ингээд хэлж өгч байна. 하나님은 우리에게 필요한 것은 다 주시는데 단 것만 주시는 게 아니라 쓴 것도 주신다. 즉 고난도 주신다는 것입니다. Тэгээ бурхан юу гэхээр биднэрт хэрэгтэй бүх зүйлийг мэдчихэв. Тэгээ тэр биднэрт хэрэгтэй бүх зүйлийг өгнө. Харин тэр хэрэгцээтэй биднэрт хэрэгтэй зүйл дотор нь сайн зүйлж байгаа мөн бидний чадварчгийн тулд зовлон гэсэн тэрнүүд нь ордог гэдгийг хэлж байна. 그래서 시편 119편 67절 한번 잠깐 볼까요? Дуулал номны 119-ийн 67-ыг харах юм бол 시편 119편 67절을 보겠습니다. 고난당하기 전에는 내가 그릇 행하였더니 이제는 주의 말씀을 지키나이다. За дуулал 119-ийн 67 дээр ингэж байгаа. Зовж шаналхийнхаа өмнө би буруу зүгт явсан байжээ. Харин одоо би таны үгийг сахин биелүүлдэгэ. 아멘. 그리고 71절 보면 고난당한 것이 내게 유익이라. 이로 인하여 내가 주의 율례를 배우게 되었나이다. За бас дуулал 119-ийн 71-ийг харах юм бол ингэсэн. Миний зовон шаналсан нь таны зарилгуудыг сурах болсон нь надад тустай гэж хэлсэн. 아멘. 네, 그러니까 고난당할 때에 주의 말씀을 지키게 됐고 또 주의 율례를 배우게 됐다고 이렇게 말하고 있습니다. За энэ дээр үсгэлээр зовж байгаа үедээ эзний хуулийг ойлгосон буюу зовж байгаа үедээ эзэн рүүгээ буцаж ингээд ирсэн гэдгийг хэлж өгч байна, тийм. 그러니까 고난이 자기한테 유익이라는 것이에요. Манайх одоо пастор гацч гинөө. 네, 그리고 그래서 Гацч гинөө сая? 욥은 өөр их ч гацаад байгаа юм шиг. Миний хүн. Пастор багш гацсан. шинэ багш гацсан. Энийг пасторх гацаад байна, тийм. тийм ээ. Пасторын би бол хүн. Тийм. 목사님, 네. 방금 그 내용은 음. 목사님께서 약간 그 네트워크가 잘 안 되고 있는 것 같아서 잘 안 들렸거든요. 잠깐 멈추다가 다시 하네요. 그래서 다시 한 번만 말씀해 주시겠어요? 아까 그 네. 내용 방금. 네, 그러니까 고난당하는 것이 내게 유익이라는 것입니다. За энэ дээр харах юм бол тийм учраас зовлон болон асуудал дунд та тэр дундор явж ийн гэвэл тэр нь танд тустай гэдэг хэлж байна. 그 고난당할 때에 주님의 말씀을 지키게 됐고 또 주님의 율례를 배우게 됐기 때문에 나한테 유익이라는 것입니다. Тэгэхээр яагаад тэгэхээр зовлонгийн замаар явж явах үедээ би эзний үгийг сахидаг. Зовлонгийн замаар явж явах үедээ эзний хуулийг бясалган боддог учраас энэ нь надад илүү тустай гэж хэлсэн. 만약에 고난이 없었더라면은 내가 잘나서 사는 줄 알았는데 고난이 올 때 모든 것은 하나님이다 하시는 일이구나 이걸 깨닫게 되니까 유익이라는 거예요. Яагаад тэгэхээр хүн зовлонгоо тийм амар тайван замаар яваад ирэхлээр өөрөө ч мэдэхгүй өөрийгөө би болж гин би сайн байна би сайн учраас ингэж явж гин гэж бодох нь амархан болчтой. Харин эсрэгээр нь зовлон донд ороод ирэхлээр яадаг гэхээр би биш юм байна. Энэ бол эзний ерөөл гэдэг ойлгож хэлдэг гэсэн.
사실 뭐 우리가 말씀을 이렇게 가르치고 배우고 있지만은 이 욥과 같은 이런 시험을 우리가 똑같이 당하고 있다면은 과연 우리가 욥과 같은 이런 그 신앙의 고백을 할 수가 있겠는가 한번 자기 자신을 돌이켜 봐야 되겠습니다. Тэгээ бид нар бас одоо мэдээж хэрэг энэ амьдралынхаа хугацаанд зовлонгийн зам тий за янз бүрийн замуудаар явна. Гэхдээ харин тэгэж явж явах үедээ та энэ Йов шиг байдал тэрөө орлоо гэж бодоход Йовын хэмжээний итгэл, Йовын хэмжээний одоо энэ одоо гэрчлэл танаас гарах уу гэдэг тал дээр та өөрлөгөө бас өнгөх хэрэгтэй. 그래서 그 2장 10절 마지막에 보면은 이 모든 일에 욥이 입술로 범죄하지 아니했다고 그랬습니다. За 2-ын 10-ын сүүл хэсгийг харах юм бол Йовыг гэсэнтэй энэ болсон бүхэнд Йов уруулаараа нүгэл үйлдэлсэнгүй гэж хэлсэн. 아멘. 사람이 마음에 있는 생각이 곧 입을 통해서 나오기 때문에 입술로 범죄하지 않았다는 것은 마음으로 하나님께 범죄하지 않았다는 말과 같습니다. За хүн амаараа одоо хүн зүрхэндээ юу байгаагаа амаараа гаргадаг гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр Йовын хувьд болохоор амаараа нүгэл гүйтэйгээ гэж хэлж байгаа нь түүний зүрх чигсэндээ тэр хэмжээний зөв байсан гэдгийг харуулж байна. 사람이 마음에 품고 있는 생각을 보통 입으로 말하게 돼 있습니다. Тэгээ хүн ерөнхийдөө өөрийнхөө дотор бодож байгаа бодол тэг зүрхнийхээ бодлуудыг амаараа гаргаж идэг. 만약에 욥도 자기 아내처럼 생각할 때 아니 왜 하나님이 이렇게 어려움을 주셨을까? 이건 너무하지 않았냐? 이런 생각을 했다면은 아마 이렇게 모든 일에 입술로 범죄하지 않았다고 할 수가 없을 것입니다. За тийм магадгүй Йов ч гэсэн нэг ихнэр шигээ тий. Өө энэ яагаад нэр ингэж юм болоо гэдэг ч юм уу. Ингэж бодохтой бодож ирсэн бол амаараа ийм зүйлийг хэлэхгүй байх гэсэн. 사람이 죄를 짓는 것이 마음으로 짓는 죄가 있고 입술로 짓는 죄가 있고 행동으로 짓는 죄가 있습니다. Хүн ингэж гим үйлдэхийг харах юм бол сэтгэлээрээ үйлдэж гэнэ үү? Амаараа үйлдэж гэнэ үү? Үйлдэлээрээ үйлдэж гэнэ үү гэдэг гурван янзаар ингэ харж болдог. 가령 그 간음죄를 예를 든다면요. 예수님께서는 여자를 보고 음욕을 뿜는 자마다 이미 그 마음에 간음했느니라 그런 말씀했습니다. Тэгээд энэ нөгөө нэг одоо тачааллын талаар яригдчихсантэй тийм байдаг те завхай гэмиг үйлдэх гэхэд чинь хүн өөрөө дотроо сэтгэлдээ тэр хүндээ харж байгаа бол аль хэдийнэ завхаарсан хэрэгэ гэж ингэ хэлжсэн. 그것은 무엇으로 지은 죄입니까? Тэгвэл хүн одоо юугаар үлддэг гэсэн бэ? 마음으로 지은 죄잖아요. 그죠? Тэгэхээр магадгүй тэр болохоор чи саяны ярьдаг завхаарлалтай холбоотой ярих юм бол хүн сэтгэлээрээ үлдэж байгаа гэсэн үг байгаа ч тийм ээ. 그러나 그 마음으로 이렇게 생각한 것이 몸으로 이렇게 실제적으로 나올 때 그것은 몸으로 지은 죄입니다. За тэгээд дотроо бодож байгаа зүйлсүүдийг бие оролцуулаад үлдээд ирэхлээр юу болж юм гэхээр биеэрээ үлдэж байгаа юм болоо явчих тийм. 행동으로 짓는 죄가 있고 또 입술로 짓는 죄가 있고 마음으로 짓는 죄가 있다는. За тэгэхээр сая дахиад нэг ингэж дүгнэх юм бол одоо эзний өмнө бид нэр яадаг гэхээр сэтгэл дотроо эсвэл уруулаараа эсвэл үйлдэлээрээ тийм нэг буруут гэдэг юм үлдэх гэдэг. 왜 그런 죄 가운데 빠졌는가 하면은 벌써 마음이 하나님을 떠났기 때문에 그런 음란한 마음이 들어오게 되고 그다음에 여자를 볼 때에 그 음욕이 들어오는 것이고 또 음욕이 들어오면 또 실제적인 간음을 하는 것입니다. Тэг хүн одоо жишээлх юм бол энэ завхаа гэмтэй холбоотойгоор хэдлээ авч үзлээ гэхэд чинь хүн яагаад завхаарлаг үйлддэг гэхэд тэр эхний ээлжинд хамгийн чухал зүйл нь сэтгэл дотроо бүх зүйлийг ихэн тавьдж байгаа хөө. Гэтэл тухайн хүн сэтгэл дотроо аль хэдийн үйлдэлсэн хүнийг харах юм бол сэтгэл дотроо эзнээс аль хэдийн холтцсон учраас тэр бүх зүйлүүд үндэслэгдээд явж ирсэн гэсэн. Үндэслэгдснээсээ үүдээд ингэж яж ирэхээр үйлдэл хүртэл гараад ирсэн байгаа л гэсэн. 그러니까 간음죄를 짓지 않으려면 가장 첫째는 마음에 늘 하나님을 모시고 살아야 된다는 거예요. Тийм учраас ямар нэгэн байдлаараа одоо тэр завхаал дээр ч гэсэндээ тий бол бие гэвэл ихлээд зүрх сэтгэлээ бурхнаар дүүргэх хэрэгтэй. 마음에 늘 하나님을 모시고 사는 사람은 그 여자를 볼 때
음력이 들어올 수가 없는 것입니다. Тэгээ сэтгэлдээ бурхантай хамт байх хүн сэтгэл дотроо өөр зүйлийг оруулах боломж зайгүй байдаг. 제가 언젠가 한번 말씀드린 것 같은데 이렇게 그 여자를 이렇게 계속 보다 보면 음력이 들어올 수 있으니까 몇 초 이상 보지 말라고 그랬어요. Тэгэхээр одоо жишээлх юм бол эмэгтэй хүнийг хар тусам ямар нэгэн бодол хэрэг орж ирэх гээд байх юм бол ингэ дээр урд нь хэлжсэндээ танад санаж гинүү хэдэн секундээс илүү битгий хараарай гэж хэллээ. 10초 이상 보죠. 10초 이상. Өнөр их хаана. 2 секундээс илүү битгий хараарай гэсэн. 왜냐하면 계속 뚫어지게 계속 쳐다보고 있다 보면은 마귀가 벌써 그 마음을 알고 마음속에 음욕을 넣어줄 수가 있다는 것입니다. Тэгэхээр бид нар өөрсдөө үгүй гэж болгоч гэсэндээ муу нэгэн бол маш хурдан ажилтгийг санах хэрэгтэй. Тэгвчээс 2 секунд хангалттай гэж бодчих. 예쁜 여자든 좀 얼굴이 안 예쁜 여자든 하여튼 너무 오래 쳐다보면 안 되겠더라고. 제 경험으로 보더라도. Тэгээ хөөрхөнч муухайч тэр юусэн хамаагүйгээр тэгээ ер нь бол хүн илүү их ингээ хараад байх тусам дотор янз бүрийн бодлууд ажиллах нь авчих гэдэг. 예쁜 여자들 쳐다볼 때만 음욕이 들어오는 게 아니라요. 좀 예쁘지 않은 여자도 오래 쳐다보면은 음욕이 들어올 수 있습니다. Тэгэхээр тэрэн дээр өөртөө эмэгтэй хүн гоё бай, сайхан бай, хөөрхөн муухай гэж юроос асамаа байхгүй. Тэр угаасаа хүн гэдэг утгаараа тий хөөрхөнч муухайч нэг хараад байх тусам аяанда ботод орж ирэх амархан байдаг. 마귀가 그 마음 속에다가 그런 마음을 심어주는 거예요. Тэгээ муу нэгэн бол маш хурдан ажилдаг. Хараад байж ах үед чинь л дотор нь банзрын бодлоодыг ингээд оруулаад ирдэг. 그래서 우리가 그 성경에도 보면은 음행은 피하라고 말하고 있습니다. Тийм ч бас Библиэд ч гэсэнтэй байж тий завхаа байдал гэдэг зүйлсээс зүгтаараа гэж хэлсэн. 그렇지 않으면 그 음행죄를 이기기가 쉽지 않습니다. Тэгээд үгүй бол тэрээс утахгүй бол тэрийг ялна гэж бол чадахгүй гэсэн. 그래서 요셉은 보디발의 아내가 음행죄를 짓자고 할 때에 그 겉옷을 벗어 던지고라도 그 자리를 피했기 때문에 죄에 빠지지 않았습니다. Йосефийг бодох юм бол хэлээ бас гэсэн тийм Йосеф тэр Потифарын ихнэр хүчирээд урд татахгүй яасан бэлээ зүхтааж байгаа. Тэгээ зүхтаахтаа бүр ингээ хувцаа орхон байж уран байж зүхтааж байгаа тийм. 그러니까 사탄에게 기회를 주지 말아야 돼요. 자기 속에 그런 죄 지을 생각이 들어올 기회를 주지 말아야 됩니다. Бид нэр ямар нэгэн байдлаараа муу нэгэнд бай сатаанд одоо ийм боломжуудыг олгож огт болохгүй. Таны дотор ингээ орж ажиллах боломж олгож огт болохгүй. 그러니까 성경에 나와 있는 건 아니지만은 제가 항상 2초 이상 보지 말라는 뜻이 그래요. 딱 1초 보면 마귀가 저 사람이 음행죄를 지려고 한다 생각하고 딱 들어오려면 2초만 딱 안 보면은 에이 늦었다 하고 피할 수 있단 말이에요. Яг хөө мэдээж хэрэг 2 секунд гэдэг агуулга бол Библиэлд байхгүй л дээ. Гэхдээ одоо пастор тэгж загтаг гэнэ. За та хүнийг харж явах үед чинь 1 секунд харж явах үед чинь сатан гэдэг. Энэ тэр хүн рүү хараад эхэллээ шүү гэж бодож идэг. Очоод энэ хүний дотор ямар нэг бодол хийчдэг юм уу да гэж хэлтэл нь 2 секунд болоод та өөр тийш хараач тэгэн сатан гэж болдог гэнэ. Ажиллах гэсэн чинь алдчихлаа гэж боддог. 오해는 하지 마십시오. 제가 2초 이상 보지 말라는 건 성경에 있는 말은 아닙니다. Тэр нэг 2 секунд гэдэг ийм агуулга Библиэлд байхгүй гэдэг санаарай. Бити буруу ойлгоорой. 제가 경험적인으로 말할 때 이렇게 너무 오래 쳐다보면은 이런 죄질 생각이 들어올 수가 있기 때문에 너무 오래 보지 말라는 거예요. Тэгээ харин юу яагаад гэж хэлэхээр зүгээр туршлагаасаа ингэж хэлж байгаа. Туршлагаар тийм олон жилийн туршлагын юм байна. Туршлагаар хэлж байгаа шүү. 네, 욥의 아내가 이렇게 욥에게 하나님을 욕하고 죽으라고 하는 그런 말을 했을지라도 욥은 어리석게 그 입술로 범죄하지 않았다는 것입니다. За тэгээд их дахиад өгөх юм бол Йов ихнэр хүчрээд Йовыг ингэ хэлж байгаа тий хатгах үг хэлсэн. Гэхдээ Йов харин тэр дунд одоо мунхаглаж амаараа гэм үлдээгвэ гэж хэлсэн. 그러니까 그런 말을 하는 자기 아내와 같이 더불어 싸우지 않았다는 것입니다. 안 들렸어요, 목사님. 방금 안 들려요? 또 중간에 그러니까 욥이
아내가 그런 말을 했어도 더불어 음. 아내와 같이 싸우지 않았다는 것입니다. Тэгээ бас яв юу гэсэхээр анаа эхнэр нь хичнээн тийм үг хэлсэн ч гэсэндээ эхнэр лүг ингээ асаж уурлаагүй те эхнэртэйгээ муудалцаагүй. 그런 말도 해요. 아내하고 남편하고 그 뭐 부부싸움 할 일이 생기면은 빨리 밖으로 나가면은 싸울 일 없다는 말도 있습니다. Тэгээ ингээд тэр нэг тухайн магадгүй эхнэр нөхөр хоёр хоорондоо муудалцах гээд ирэх үед нь бушуухан шиг тэр газраас ингээд зайлах хэрэгтэй. Буюу те бушуухан шиг гараа явчихдаг ч юм уу тийм тохиолдол бас байж болно гэж үздэг. 이게 같이 대항해서 싸우지 말라는 뜻이에요. Өөрөөр хэлэх юм бол хамтраад ингээд нэг дор байгаад муудалцаад гэсэн утга биш гэсэн л үг шүү дээ тий. 자꾸 말대꾸하지 말라는 것입니다. Харилцсан нэг үг болгон дээр нь ингээд анхаарад үг болгон дээрээс нь үлгэж аваад иж болохгүй гэсэн утга. 욥도 뭐 말대꾸하려면 할 말이 없었겠습니까? Одоо тэгэх юм бол ямар нэгэн байдлаараа явж гэсэндээ магадгүй те эхнэрийнхөө өдөөс хэлэх үг ерөөсөй байхгүйсэн гэж бодож байна уу? Тийм бол биш бах те. 욥은 자기 아내가 그렇게 말할 때 그대의 말이 어리석은 여자 중 하나의 말 같도다 이렇게 말했습니다. Гэтэ яв юу гэсэн гэхээр харин эхнэртэй чиний үг те мунхаг гэмсийн үгстэй адилхан сонсогдож байна гэж хэлсэн. 이게 욥의 아내가 한 말은 그저 어리석은 여자들이나 이렇게 하는 소리다 그런 뜻이죠. Тэгээ явж гэсэн хүлэн зөвшөөрсөн түүний эхнэр нь те ийм одоо мунхаг эмгтээчүүдтэй адилхан үг хэлж байгаа гэдэг хүлэн зөвшөөрсөн. 욥은 하나님 앞에 복을 받았으니까 재앙도 받는 것이 마땅하지 않느냐 이렇게 말했습니다. Тэгээ бас юу гэсэн гэхээр Бурханаас бид нар сайныг авсан штэ. Тэгээ бас саарыг бас авч болохгүй гэж юу гэж ингэж хэлж. 욥이 하나님 앞에 엄청난 큰 그 재물의 복을 받았으니까 또 이만한 큰 재앙도 받는 것은 마땅하지 않느냐 그런 뜻이에요. Тэгээ энэ үгсгэлээр хүлээн авсан гэдгээс нь болохоор чинь бид нар энэ хэмжээний том их ёроолыг авсан гэвэл ялгаахгүй бол энэ хэмжээний одоо асуудлуудыг ч авч болно штэ гэдэг ингээ хүлээж хэлсэн. 이 좋은 것만 받고서는 나쁜 것은 안 받겠다는 그런 생각은 그건 믿음이 아닙니다. Тэгэхээр зөвхөн одоо зөв зүйлийг л авъя, сайныг нь л авъя, мууг л авахгүй тойрчий гэдэг ингээд дэж болохгүй. Энэ бол зөв итгэл бол биш байгаа. 하나님께서 무엇을 주시든지 다 감사히 받겠습니다. 그런 자세를 가져야 된다는 거예요. Тэгээ эзэн бурхан юуг өгсөн ч бай талархалтайгаар би авна гэсэн ийм итгэлтэй байх нь чухал. 하나님이 나에게 재앙을 주셔도 이건 하나님이 은혜입니다. 이렇게 믿고 감사할 수 있어야 된다는 거예요. Тэгээ бид нэр эзэн бурхан өнөөдөр надад ямар нэгэн асуудал өглөө гэлээ ч гэсэнтэй үүний цаана юрөөл байгаа эзэн миний тусын тулд өгч байгаа гэсэн ийм итгэлтэй байх хэрэгтэй байна. 요즘 아이들은요 너무 편한 세상에 살다 보니까 고생을 안 했어요. 고생. Тэгээ ингээ одоо сүүлийн хүүхдүүдийг харах юм бол бүх зүйл нь бэлэн болоод илүү амар болоод ирэх тусмаа гэж хэлэхээр ийм асуудалд орохгүй даван туулах гэж хичээхгүй юм байгаад харагдаж байгаа. 그러니까 요즘 아이들은 조금만 힘들고 어려운 일이 오면은 그냥 불평하는 그 아이들이 많습니다. Тэр ингээд тэр утгаараа тийм сэтгэлгээр амьдрахлаарэ жоохон хэцүү зүйл гараад ирэхлээр л шууд ингээд амар тайван байдлаа алдаад тухгүй болоод ирж байгаа ийм байдлууд байгаа. 요즘 얼마나 편한 세상에 살고 있습니까? Тэгээ одоо бид нэр харах юм бол маш тийм тухтай. Тэгээ бүх зүйл бэлэн ийм цаг үед амьдарч байгаа. 제가 어렸을 때만 해도 집에 전기불도 없었습니다. Тэгээ бид нэр одоо пастрыг баг авах үед нь гэрт нь ингээд гэрэлж байдгүйсэн. 전기가 없으니까 당연히 텔레비전도 없습니다. Тэгээд тог байхгүй юм чинь мэдээж хэрэг зурагт ч гэсэн байхгүй. 또 밥 해 먹는 것은 부엌에서 나무로 불을 떼서 해 먹었습니다. Тэгээ одоо хоолой ч гэсэн яаж гэсэн гэхээр нөгөө яг бидний шиг гал дээр хийдэг гэсэн. 자동차도 없으니까 늘 걸어 다녔습니다. Тэгээ машин байхгүй болохоор ч алхаал явна. 전화기도 없었습니다. Одоо гар утас ч байхгүй тий. 자, 근데 지금 어떻습니까? Одоо тэгвэл ямар вэ? 지금 다 집집마다 다 전기 들어오고 전화기 있고 또 불도 나무 떼지 않고 다 가스로 떼고 있습니다. Одоо тэгээ одоо энэ саяны байхгүй гэсэн бүх зүйл нь байж тий. Тог нь байна, утас нь байна, галт төлөхгүй газар хийж जैन тий. 또 인터넷이 발달해서 휴대폰 하나면 모든 걸 다 할 수 있습니다.
Тэгээ интернет ингээ хөгжсөн болохоор тий ганц утас л хэрэг байх юм бол бүх зүйлээ хийх боломжтой байна. 근데 너무 편한 세상에 살고 있는 거예요. Маш ингээд одоо бүх зүйл нь бэлэн ийм одоо цаг үед амьдарч байгаа гэсэн. 그러니까 조금만 힘든 일이 오면은 그걸 참지 못하고 불평하고 원망하는 사람이 많습니다. Тэгээ ингээд жоохон хэцүү асуудал гарлаа гэхэд чинь тэрийг шууд ингээд твчих гэхээс илүүгээр шууд тэрлөө хараад яагаад гэдэг гомдолтой ийм үед хүмүүсээс нэлээд байна. 몽골은 뭐 어떤가요? 몽골 지금도 뭐 불 때서 Монголын зүйл ер нь ямар байна вэ? 거기도 다 뭐 아마 가스불로 떼지 않나요? 아니면 전기로 하든지. Монголд одоо бид нар гал төлөхдөө яаж юм бэ? Галаа өөрсдөө төлж ийн үү эсвэл газар юм уу эсвэл тогоорч юм уу ингэж хоолундаа хийж ийн үү? 밥은 어떤 게 무기를 믿을 수가 없고요. 지금 어떤 거나 가는 함께 팀에 팀이 나서 네. 이거 뭐냐는 소리가 애는 이렇게 뭐라요? Тэгээ Монгол도 마찬가지고 일단은 그래도 인터넷도 발전하니까 네. 다들 핸드폰도 있어서 핸드폰을 통해서 여러 그 죄악도 많이 들어오는 것 같다고. 그게 지금 밥도 지금은 옛날에 불을 떼서 먹었지만 지금은 전기밥솥이 있어서 꽂아놓으면 바로 밥솥이 밥을 해주니까 얼마나 근데 편한. 여러 가지인 것 같아요, 목사님. 지금 시내 사람들은 그러는데 그래도 시내에서 거의 80%가 계류촌이거든요. 계류촌 뭐 이렇게 딱 시내로 보면 아파트들도 있긴 하지만 네. 시외로 한 시내 안이긴 하지만 계류촌도 거의 70%거든요. 네. 그래서 거기서는 다 물대서 이렇게 밥을 먹는 사람들이 더 많아요. 네. 그렇게 하겠네요. 네. 네. 어쨌든 좀 문명이 편해질수록 신앙이 자꾸만 떨어지더라는 것입니다. 근데 альваасвал ингээд хялбар болсон хүн нэг одоо юу гэдэг итгэлийн хувьд ч гэсэндээ ингээд одоо залхуу болох тохиолдол байдаг. 자, 그러나 우리는 어떠한 환경에 있더라도 뭐 편한 환경이든 힘든 환경이든 어떤 환경에서도 어리석게 하나님 원망하지 말고 하나님 앞에 감사할 줄 아는 신앙이 이게 욥과 같은 신앙이라는 것입니다. Тэгэхээр бидний хувьд харин яг үгээр та ямар ч нөхцөл байдал байсан гэсэн тий эзэн рүү хандахдаа гомдлохгүй тий ингэж хандах нь Йовшид байсан тэр итгэлийн бас нэг хэлбэр гэдгийг санаарай. 그래서 우리도 이런 욥의 신앙을 본받자는 것이 바로 우리가 이제 본받자는 것입니다. Тэгээ тийм учраас бид нар ч гэсэндээ одоо энэ чинь сурж байгаа энэ явцдаа одоо Йовын итгэлээс бас ингэ суралцгаая бүгдээрээ. 네, 오늘은 여기까지 하겠습니다. За хэд өнөөдөр энэ үргээд тусгая. 네, 뭐 질문 있으면 하시고요. За асуух зүйл байна хүмүүсээ. 네. 그러면 하여튼 한 주간 또 잘 지내시고요. 다음 주에 뵙겠습니다. 네. Нэг 7 өдрийн турш та нар маань тэгээд цагийг сайн өнгөрүүлээрэ эх 7 хоногт уулзцгаая. 감사합니다. 네. 음. 나가겠습니다. 네.